Talofalava o se whapoponga o talafo o le radio Samoa. Ua lipotiara BBC le whamtalanga mai Ukraine o iei nei se marienga o tau nuu iei tala noanga ma Amerika e winga i le peace plan o whaero ane mo le whaamuta i roa le tau a Malusia. Peon whaero atu mua mua talafo e luasul valu ni vaenga o lo o awhia i rea fuafuanga a Amerika na tuuina ia Ukraine i le vaiasto talua ina ia ngāru rua masira iai ma tuuina nei sa la tōtari au le ia o le aso atai au. Peita i lau le e fōringa o tau nuu i se marienga, a wasa whaeroa fo i Trump i senators tu singa le social media, o le fuafuanga au tū na whaeroa i a Ukraine, wa mai a te wina i sao o i tū umai lua. Tau e Trump, wa i a whaatonu le sui whaapitoa o Amerika o Steve Witkoff, e whaeroa i Maputen i Moscow, a e whaeroa i le whaerau tu se le ami a Amerika o Dan Driscoll, ma sui mai Ukraine. Nga tau e le reporter le BBC se whamtalanga ma le taitai o Farani Emmanuel Macron, e le o vaai atu rawa i se naunauta ingo lu si e whaamuta le taua, ma e tau whaapea fo i whina ngalo isi taitai o Europa e winga i le nei mata upo. Mai Venezuela, le mata upo le atunu ua whaeroa mai le so le wala awa le atunu i company wa le whaapamalo, ia sa tau fia whainga malanga le vasa nei, ia toe wha wau whainga malanga i tonu le fast food walu i tula, a le ai o le a ave se loa le avanoa, e toe o atuaini a lato whainga malanga i le atunu. Pero whaeroa atu i telefo o le vasa nei le whae unga ua whaia le telo company valele e a whea Venezuela i a lato malanga ua whaamuta le vasa nei na ua lapata iane le US Aviation. Whaeroa ne ai lai le so ma se lapata inga mai le International Air Transport Association a nga i le au unangata waalele Venezuela o le ave eseo le avanoa po le kiria e whaimalanga tuai waalele ia i le atunuu o le a atiri ai una isolate pe tuuna o lato e au nomani au unangata waalele. O le mataupura vale i le vau Amerika ma Venezuela wa afua ia swinga uma o lo lo fina watu Amerika ia whaamuta le sapalai ma le whaatawina o whala au whaasaina i lea whaaitu e meise ia ave sere taitai o iei o le atunu o Nicolas Maduro le e au fia i le mataupura nei. Whaataria lapo o le ale isi la asanga o le ai ai peto e wha au whainga malanga company valele pele ai. Ma le Unia Europa, wa whaiere whai unga le whamsinonga au pito mawarunga le Unia Europa wa ta wai, o whai poiponga a itu pātutusa, same-sex marriage, e te tawana whaalolongia i lea i tūlangi, ma o whetu wai le whai unga a pōlani la tau te leta lia ina, lea tūlanga e pe ona iei se whai poiponga a ona tangata si tseni e tō lua, na whaatino i siamani. Ta wera CNN i le so, whai mai le whamsinonga lea o loo se pōlani i le lea mana ia ina o le whae poiponga tangata i e tō lua, ina uatoeanga i atu au mau i pōlani, a wao le tūla whono lea tunu e whaasa ai le whae poipo o i tū pātutusa. O si tseni o le Unia Europa e sao loto e whioa i isi stete, ma amatai o lātou a inga mai tau foi, o na iei le sao lotonga le whaua pe ato e fo iane i o lātou lava tunu e pe o na whae roe le CNN. E ese tau fi whaari o tangata i le mata upune nei runga o peng te whae langi, pei rawa fo ina iei vaenga ese le lalolangi. E na mafuana o le mata upune whaamasinonga maurunga lea Europa, o na o se taro sanga ma se whaamasinonga mai Pōlani, na whaafue ina le mata upune le whae poiponga a li e to o lua e pe o na ta ua, na te ena le whae liwina la pepa whae poipo i le lesi tala Pōlani, o na o le tūla whono o lo o mautua lea tunu e whaasai whae poiponga ai tūpatu tusa. Mai Australia, wa iei leisi tamaititi se furu rima tausanga ua moria foi, i le whasioti tangata i le whalablave lava leana lipa te atua na nafi i tara fau, na umai le ola se furu fitu tausanga, ta ua na tui e le tangata se ituro i se no fuanga, e lata ane i se a onga i Rouse Hill i Sydney. Na songa fuara vasa nei, na tupoi le whalablave, moria i roa leisi se furu rima tausanga le whasioti tangata, ina ua o ane mauna mātua i le ofisau leo leo. O le pōna pō wa whaeroa na 9 News, na su e nai e leo se whale Rouse Hill, ma pō e nai leisi se furu rima tausanga lea, mōri ai loa fō i le whasioti tangata. O le whamtalanga leo fōringa, e leo ieni so tanga le mata upure nei i lea onga mawarunga Rouse Hill, lea la tāne le vāanga na tupoi le whalavelave. O le so lai tūla iei le whamsinonga leisi se furu rima tausanga lea, e leo whaeroa ina fō i le ngoa, a o leisi lea na mōria mua wa whaatūranga tui tūla i le whamsinonga, i le asarua swutolo Januari. O lo tāria pese li poti a wini iri mai leo, ina nei whalavelave. Talmud wala wina lei unga o le tina mai au kilani lea na wha maoniero na whasiotio lana whanau e tōlua, o le tama ma le teine ma teu i
te tino maririu i atu pau i te tonu se no fuanga o le storage i au kirani ai alu ese mare tunu. O lo si rafia le to tele le mta upule nei le tina o Haki Yung Ling na maua tino maririu o lana whanau a walata le whātau sanga talo na maririu mai le lawina lau le unga i le so i le whaamisinonga mawalunga i au kirani na tuina ne iei le whaamisino le whaasaranga solo a toa le whalapui mai te tau na turi le leiti tifo le se fulu fitu tau sanga whāto a anga vai se palola. Whātonuina fo i le whaamasino le whai au tong fitinga i lea tamaitai wa moria i lalo le tūla whono o whai ngoina i le whapertani au le Criminal Procedure Mentally Impaired Persons Act. Ia o tala nā le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo i aso manuia ngā ruenga o whenga iai soifua. Ua nā o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. till 1 p.m. on Friday, 28th of November. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there's a fire, get out, stay out, and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. A whaiwa umala dei tausanga I tele I malanga I Samoa. Ua saunia dei ala digital se avanoa I te ono manumalo ai I se pepa malanga matoifo I mai I Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whau ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tufoi I le mai cash o le tuka inga I Samoa. O le maua leo le avanoa I le se I le aso mua te sema ma le se I mulimuli le aso limo Januari. E mawhaifoi o le e angawaa I le se I pe a lafa se top up tolu sputala New Zealand po le tolu se furutala Australia pe silia tufoi molo a inga I Samoa. E ia inga o le nei whaapitoa. Marui e tele aso fia I ainga umo Samoa. Afia maua sosa Omega ka Ianga lowi moa Omega ka Sakale taumo fie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua mo le vainga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matuipui o le whana witi o tuipui le COVID is fluiva mo I lato is fluon tausanga malunga atu whaapea matuipui o le flu Pala au telefoni, 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai.
Na sulungia ele masina Me whaapewhea Na ngalo atu oea ita Samoa Ole penina ole vasa Pasifika Tangi mai se matangi Se momoli atu ai Samoa, Matalasi Tangi mai se matangi E momori atu ai Olo whaina o Samoa, Matalasi Ea, maloa fua ai lao ua maua Tai au, ua sula i le lofa o le tua E lona anga le lei ua Matalasi Ua whapopo ai le rei a so tofi lau soifua malo umaros. A so lua se fulma le fitu o le masina, lona se fulma le tasi o le tausanga. Novemba, lua afe lua se fulma le lima, paftai le tua i lona anga le lei. Ua tātou toe lau lua fesila wha iai. Le so tofi o le wha tafiti o tiute ma Faiva alo Filipa o le atunu. O le manava o ngā ruenga. O le tu ua a onga. Bale ngā Gagaifo o Faiva o Samoa. Po fea lava la le tafa le lalurangi o lo e whaafonga mai ai. Ia malau tāpua inga malau sila mai moa. Whaatalofa ia te oe ma le nganga whaalualo. Whapena fo i le nganga whaangai e tia. Ia ai tumutumu lava le nganga whaaftai. Ona o awa noa le lei o lo mwhai o na tātou laulua whasila whaai ma whailoa iai. E le ngātou ilunga o le ala leo o le siu fonga o Samoa. O upenga te whailangi, ia ai maise fōi. Le tātou Facebook page, ma le tātou YouTube channel. Ma lo soi fōman via. Ma lo fōi le wholau, ma lo le pale, ma lo le whaatotoa, ma le tau ata i o tau Faiva masani. O Faiva le ngātai whale, o Faiva le māte tea. Ai maise fōi Faiva le tua vao ma le tua sivi. Wa masani ai tātou i Samoa. Ia le nei atunu, ia e ala usu i whale whainga ruenga, o whale ngau si mea, ia whapena fo i ia ofisa. Ofisa mga ruenga le malo, ofisa mga ruenga company ma pisinisi tu maoti. Ia masi ati da e le tangata lava ia pe a whai o oe. You are self-employed. Ia po o le tangata lava ia whai a ia lana pisinisi ma lana atina. Whawhai ngā ruenga i fo i manisi o lona a hinga. Peo na iai o tātou i dei New Zealand. Iai a inga lo whaia la tau hatina e o meo whale sui sui. Ia ele lei whaatasi le sui sui ele ta māma le tina. Ia o hisi o whale ainga. O whale o loa. O whale o mata anga. Ia ma le tiri lava. Te le fo i le au ave taxi. Whai lava la tau ia. Le la tau Uber services. Ia whapena fo i. Mai lau I latou e whai latou couriers, privately owned transport companies. Whai ia meo latou masini whai ngā ruenga. Ia ele ngata fo I nā o meo lori. Whatalo whala ia te oe, le nei fo ia wauli o le so tofi. Lau tō wauna masani le ia tau o savea le urua I alii. Se yuli mulitalo. Al Harrington tu manuvao le vea. Tātou whilo ai fo I leanga le lei o le atua. Awang, po le alawa, moe miti ngā le tangata, mana fuafuanga Faiva vale. Ia, wana o se foe whae e le tau. Awa o le tangata e fuafua. A le au ma le atua. Ia le mawhai o na tau lau o le wha moe moe. Wana o ni miti Faiva vale. Ia, ai le tau nu. Ia, whapena foe. Le anga le lei o le tua ua o se tau e lele ma le lau wha. Ua mawhai ai o na whaatino fuafuanga le tangata. Whaatalofa I le au whai ngā ruenga a le whanema. Po whea la volo iai I le mauta ngasi. Ia whapena fo I ali mata mai tai fo mai. Pai lato uma o lo whaia lea ngā ruenga. Ia e anga le lei ai mato e whafo I sia le malosi o I lato uma e sulu whai atu iai I le mauta ngase. I New Zealand maso se tafa o le lalurangi.
Ia whapena fo I le vasenga o whaia onga. O le vasenga o leo. Tangata whainga luenga le malo, tangata whainga luenga pisi nisi ma company tū mauti. The private sector, government and public servants, individual companies. Ia o le tāua I o le nā vaenga. I le whatalofa ia te oe le nei fo I vaenga o le uli. Ia ai le mawhai lava o na whaangaluina. Ia le whatalofa ma le whaafiloai. Ia ma whaatulou fo I le tāwhatolu o le vāna nofo Samoa. Ia ona tūlanga whalupea. Ia o sale a vea o le atunu. Pe o iai, pe leo o fo iai. I le ei se toa. Ia ma se tautai e whangota sango le ngole iai. Ioe. Awa ua mai o na tosi le sami, tosi le lau ele. Ua tosi fo I le tua sivi. Samoa ma o na upu o uma na whaatau to oto o le atunu tofi le o se atunu utaliola. Ia, whaatalofa lai le tāwhatolua wā, pa ia mamalu whaa le malo, pa ia fo I mamalu whaa le anganu. Ia, ai matua le tuu ia te utou, leo whainga luenga to tofi le tua, ai whata whaitaulanga e fia manai utou whale tua. Ia, ai maise fo I, o le vasenga o I la tou, o whaife au, ua malo lo manu malo pensiona ma retire. Ia matoe taliu mai I whanua. Ina ua tele tausanga o taa se I le tala inga. Ma le tau waswas wina o le ipuvai o le ola. Ia awani a nganga se tele mo le atua. Ngā lo whai o le Faiva. Ma puane la ia le sanga se I tautoe manawa le toa li I outou Faiva lo filima. Faiva pa I o le ainga sa le vi. Ngā lo. La fitai I loutou soifua. Anga lue ma le soifua tautua, le soifua au auna. Lea ua toe mapu mai I whalenga. Ia mamauta malau se iokula ia leo lisi au vaenga na asu se ipuvai. Ma whaise fe au. Ma o tau e tautuai la tau ngā ruenga. Sa fita I tunga iai. Whatalofo I tabam tina mātutua le atunu. Tua asina sina pa anga tau tino ia le a tau o savea. Ia, ua pula la ngoto le soifua. Ia matau a fiafi foi. Ia ai. Ia le mawhai. Ona ave sea ai le sosia. Ma manuia e tele o lo o. Ta oto, ma lo toi I to tonu o le NOV. O so se a inga. E tau sia ai se matua. Ma se tua asina sina. O se a inga whaamnia ina. Pea autou I loa. Vane mai. Le auro ma le a rio ma le sosia ta ua le nā. O le to mai wha ana mua. O tala tuu o le atunu. O mea sina lo tau ainga. Ai maise o langi soifua. Ia, whapena fo I a fo I ngafa ma whai ia o lo tau ainga. O ngera ia le whaise whea au le ko inga malo ma kua ma whesidi ai. Tu I le pātua mili ma se ia meo vai. Selu le lau au lo tina matua. Ma fesili ai e fiengi au boyfriend nga whai I la so I ke I al kuli di molo un quello ma come e kai kau kale kiki kere I ale kolo ma backhand ia vel kaliye ma la van. Fatalo fe lunga le tato api folinga. Facebook page, usobato vavine, wo mai masani pa anga totino, leo palau vale blau fai upsa. Fata lofa ma fafi loa I le yato sa vea ia te oe. Ioe. Ko sa beki palau vale pe ke fai upsa. Ai, e whakanga oi lo sa wilunga. O fai manda I la ufai tau. Ma la umai tau. Ona o I loa I lea le to ai ngā fale pasi, ne na fau mai lau pasi. Le tu ai ngā whale tangata na whau mai ei lau tangata. Iwa le whingo fia ngai loe lo rā, ia le wa hale. O sia fo, ko inga ma sia lo makua. Ia male au fake pages umale nā. Ia e lea whaina ia le ia te wasa vea. O lau lava le nā sa o lo tonga. Ia e mawai atu fo I le ti, le upu samba, upu palau vale vole. Ia le ata la, ia le mawai tāno whaita inu inoi. Ao se tama, ao fesa uai.
Ia le na, whatalofa la ia te oe whatoa e to ai tau nuu mai. Ia lau sa whalau mai Samoa, Australia, ia po o whea lava le atu nuu. Na e malanga mai ai. Whawhilo i atu le i atu o savea i te oe lo lato i le tai. Ia whapea fo i le lato i le ea, le lato i le ala. Da lucia. Alo malanga manuia. O le amua. Sa whelo inga fia mana yutou a inga. Ia, e ngata fo i le nā. O nisi o lo malanga mai i le whamna tuina o ni aso whapitoa, aso whanau, o ni whai poiponga. Ia, o ni whatasinga a inga, family reunion, a o le vaitau wale nei. Ia, o aso fia. Whamanatu wai le toe, le whanau mai o le li whaolo Yesu Kiriso. O aso whaafitai, ia, ai maise o le kirisi masi, male tausanga fo. Male tele o nei tausanga o fwa, i lau tau soipua ma se olo o le au auna vai nei. Ia, e langona e lava le whatau waa, i luma le tua. Mi ia le tua, i mele lei uma, ua ia whaia mo oe ma i tātou uma. Ia, ai o nisi fwa. Ia, ina ua langona le leo i rama, ua wala au le tua, ma whaamanawa i le tua nisi sa pele, mama mae i langona o ainga o mafutanga sa loto iai. Ua toe whaafu i atu e le tua, wa le tua o na Faiva pa ia nā o ia lava. Nā te whaia le Faiva o le au mai o le tangata, o lona soifua, ma le toe whaafu i atu o le tangata i le mamalu o le tua, i lana wala au pa ia. Ia, a vea le nei taimi. Ia, e momoli atu ai alo whaanga o wha maisenga o wha mawhanawhananga. I le loto mawhatia, le loi whonga pa ma le loi manta malingi. Ia, ona ole te ai o mawhatanga. Ona ole wala au pa ia le atua. I le mariu maleoti. Mana tua. O mea umane ua umana sau le ata o le wha o le tanga. Ta tala i leisi whai tutoa. I le sao o fiatu o le tangata malo na nganga. I le sifo i mea. Se iau o le kaimi fo le lewe mai. Ona au mai ila i le angelo le stusi, ma le stusi. Wa fofola. Ma wa mata loa. Ona tō lau lau wai mōli anga o lele ia. O le tusi e mōli mahu. Isi au a mio. Bena whaape i. Ia nena. Ta ua tele le whamanatu i te oe. Mai tātou uma o le soifuanga nei. Ma mea o lo tutupu ai. Tāni o whinau o le leo a matana ngai mai. Whamai tālo whaikai māngai o mai lau na au kilisi masi. Whakia whawhetai. O le tātou Christmas tree nā nei tu atu i o autaf. Ia o sui e fwoi mo le tātou backdrop. Ia ma wawa ai mai i o le atu nuu. E whailo ai le teimi o le tausanga o tātou o iai. La au kilisi masi la le i tua mai oa. Awewa ai atu le niu mo na fual na le tau mai ai. O isi foi polo le kilisi masi. O polo kangi o le kilisi masi. Malong kangi o le kilisi masi. Malo tani of you now from the windy city of Wellington, the capital. O Ulalia. Le ala manua talo falava. Peni amina falfatu, lole soifo manuia, ya whamai, matabatatu i Leone i Amerika Samoa, fatalo whaio tatu ainga, usomatua whawhine, ya, i le ma loi sasai, i tuila mamanua, awa, o le whai ungo le vai aso le nei, ya, o le a, tatala ai ma sa, ma whapa i ina fwoi, ya, se isi vaenga o le mauta whono, o le pale mene o tutuila mamanua o Amerika Samoa. Ya, nā lao wala au lia whaapitoa ai fwoi. Ya, le fionga i le li pale bio le tātou ma. Lo whiriwhiria o Samoa. Ya, au te le ropo ai le aisi au li i le wala au lia waha. Na paule nā le wala au lia whaapitoa le o wawa ia tu le iai. A le fionga le Palestine o le Senate. Le fionga i le na whaleanga fulu iai le motu. Ia tuila manua, le fionga ia tua olo, ma nei o fruen.
Ia, whaatalo whātu i lau whionga le Palestine o le Senate, whapea fo i lau masiofo, le whaletua i hapai, ia e meise le noa whaalo e malifutilenga ia le musu junior mana ia. Ia, ma outou uma, o si o tātou ainga, ia mana ngā luenga whai pēa, ia o le tau whafoina, o maota e lua, o le Senate tutuila mamanua. Manuia tele le umusaina, ma le whapa iaina, o le maota whono, ma le whale whono, o le pale mene o Amerika Samoa. Ia tuila manua, ia malau tō fōi whai ngā malo. Ia o lea ua tā ua i tele, le wha ua upeo o whasota inga o Samoa atoa ua lua. Samoa i se sifo, ia ma Samoa i se sai, o tātou uso matua whawhine ma ainga. E le ma whai o na tāwa vai ai, le whala o oto le tātou vāna nofo. A wāsua ma vai whanua whawhau mai tūlangi, sa ole masale umua, ma le lau niu na sai lua. O tāmala manua tele ma tō o le whale ula. Ia whapea fo i le whale eitu tau tangata. Ma le whale tau eitu. Le la au nā motasi ma le nofo a maupū. Ia whapea fo i le mamalu i le whale anga fulu. Mo tō o ma le tō o le whale ula. Whatalo whātu. Whawhelo i atu i whitiuta ma whititai. O lo whaafonga mai ai o uainga. Tanga loa matua. Pūpua li. Whapea fo i le fionga le tau i ili o teo. Ia ma le tō tele o tau. Ia whatalo whātu le i atau o savea muritalo. I le pa ia ma le lo le tātou wainga. Whatalo whafo i nā iuso iau wawai atu iai. O whale upu whalawa au. Ia whapea fo i ia ta milo ai. Silva ai pēr whai o le sa o le nā. Ia whapea fo i watching you from where? Anchorage in Alaska. Atalo foi o tātou ainga i Alaska, Anchorage, Felisi Vainga, Alaska, Mount Range. Oh, yes, na. Fatalo felo so ya cap, faso o te loa. Ya, malolo so i Maria, alo mai bo mai lunga, i Sydney i Australia. Femai, so i Maria le a taua, ma futatu ma ua masia o toi ina i Sydney. Ya, la mata atu fo i le YouTube, ma le TV. Ya masi matu, masi ma granddaughter, e le ai le mata atu. Ya, ma luia le tātou por klame, alofa atu. Cap faso, o si amani tau filau talo fauso, ma lolo so i fo manuia, alofa atu le fale tua ya sulu. Ya, le tua fafine fo i malitinao le tātou ainga. O le pulenu ule o Evandale, ya le usole ya to filau si amani. Atalo fatu Sefo Nicolau, alo le soifo manuia, share tato por kalame. Tofi lau sulu I fale ese fia be sipaya, alo le soifo manuia. Sam Johnny, talo falava balo le soifo manuia, ya fa perfo I file maua. Tasi valu o no fitu, malo le soifo manuia nei, ma engo le uli. Peter Enelico, matamatatu I le Western Park Village o sangato malaki Swanson Road I Ranui. Ya, malo whaftaile. Ma futabai, tufaltato pol kalambe o le tele I o me manea. A wafo I o le sole asa murumuri tae au. Tutu le urungali I ngutupua. A fo le lumba le whaamsino ngā tulou le whaafonga mai le atunu. Le ngari I foi lele e malona fai taule tu spa ia palau vale mai lo I tangata. A leo le nā walau lele I loa e le fionga I le au mamalu o le malo le tama a inga. Ona fai ona tiute. Ma ona mata fai o sili rai I upo I fai le ngari ina. A lele lau matua fetangi sia walatu le isi vai aso o kaofia I Samoa, kaofia kusifolau. Fetagi si ia tunu I fafo, se ila fo mini tupe, fa mole mole. Ua fia a ai. Wala ngara abio varia. Ia e pi ula I le tula fono, ula I tangata Samoa. Na foi la wa fi na ufe mai. Wa te tau
ona whaamatuu I la ua, e o e se atu matuu o Samoa. To leave this jurisdiction of the Samoan court. Rare winga upunga jurisdiction, o le malusi anga o se whaamsinonga. Ia ma se whola e mawhai e ona whaatautaia. Le sua ina o se mata upu e a fia ai le tula fono. Ma le solia o se vaenga o tula fono. Ma le tuala. O le fila umaile ungani. O la ua. Na pala lau vale mai. Mai Australia. I fafo atu o Samoa. Ai le pala lau vale mai la I seisinga ngana po se ngana Peritania po se ngana fo ilea fa intia po le Mexico le la pala lau vale mai. Ma fai usama. Ile ngana Samoa o lono wingala. O ai tangata la e whātatau I upu ma le polo kalame. Matala ale lungari. E la whātatau I tangata Samoa. Lea la o tau nu atu I Samoa. Ioi. I tangata o lea na whai I la tautala. O lea la vai lea tunu. Ma whaalongolongo vava ai pia. Lea atu o mai o atu o mai. Pi tau whaali lili fo ilele. E ula ele whaamisinonga. Ula ele matanga luenga o leo. So, they were making a mock and a laughing stock for the country and the people of the state and the independent state of Samoa. E mana ia le tātou tala loa mwhenga ngui I mea ia. Awalanga mkwale le iau ngangu o kako le leo ma malama mai e le tula fono o whinaunga ia watu fo I tangata. Ia mala o fo I whinaunga le nā wha le tula fono. Tātou te papai ai. Ia nā le atu mō mai, o atu mō mai, ia mō, malulatou tali tonunga, leo ngāli ilea. E ile malusi anga sidi lewa olo o iai, ile ulu ngāli. Ia, a se tātou wabubu e tā le pese lea, tātou fo I mai ai lea, whaau mau, ia le tātou polkalame. That's how it was growing up in my folly. But it was so obscene, the whole idea of life was flipped like a true come dream. Used to fuss and fight a lot growing up, but maybe that was just our way of showing love. Even when I ain't close, I love you more than you ever know, more than I ever show. That's my uso, that's my uso, that's my uso, I love you. Well, I didn't have many friends growing up, but I was blessed to have a Uso. My brother Face, what up? We the same Uso, still the sharp opposite. I'm about the love, but he keep it real evident. I rep 6A5, I proudly rep the West, cause that's the place where I made my brothers to the death. Remember the real talk that I say when I'm drunk, like we gon' get it, we'll be living it up. On guard, I wouldn't trade my Usos for a milli. Even though we have downs, I'll go against any. Through this dirt and the gutter, I'll slave for my brothers the same. Goes Waliki, I love you, my toko, who I J&R, Oceana, Locks, Tokes, that's my brothers coming forward till we stop and raise a toast. R.I.P. forever. The life we chose, we lost some toko Usos, but till death is what we're saying. Them boys took it all the way, still help us sing it. Now we pushing forward, got this feeling that we're making it. Many enemy and haters jealous wanna take from it. Truth be told, my brothers bonding, never ever breaking it. That's also real love, can't be faking it. And yeah, we make mistakes, give each other headaches, but our love is about that give and take. That's the code we're sticking with to find out who is all the way. They can put a seed between us, but that loyalty will stay on my grave. And if you ever do a rock, I'm doing a rock with ya. If I got a 2010 yours, I know you do the same. That's the also way. I pray that we be like this for eternity. But while we're on this earth, it's not also set you up or Ileoki. That's my Uso. That's my Uso. That's my Uso. I love you. Always, yeah. That's my Uso. That's my Uso. That's my Uso right there. That's my Uso. I love you. I be reppin' that T-O-K-O-U-S-O. You know how we do it. Tapotokulolo. Coming in from the 676. Grateful and humble to be on the remix. But I won't lie, somewhere down the line things changed, we weren't in our right minds. Tongans fighting Samoans, Samoans fighting Tongans. Even though we all on the same side. But now I say, that's my toko, that's my toko, that's my uso, that's my uso.
said that that's my USO, my BLOOD from the get-go. My brother's by my side, I could never be alone. Man, I love my little Uso, but I've never let it show. But don't worry, he knows and he understands. I'm 5 years older than him, so I have the upper hand. So if he wants to be a fika mama mafa, then I'ma be the one to stretch his ears like a rubber band. But that's my blood, and I got him from the womb to the tomb. Got love for my tokos and all my tanganes too. Just listen, okele ngalo lo uso. Test me, that brother love always stays seki. You get me? Say less. That's my Uso. That's my Uso. That's my Uso. I love you. To the grave, Uso. That's my 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 Uso. I love you. To the grave, Uso. When the skies don't look clear. Leo foi Pesela Standard, Biggs and Ron Moala, that's my uso. Yes, o ka ko le uso. O le ua toe lua se fulu ma le 5 minute o na tale o le itu lai lima. I le tautua le nei mo oia le se ufonga o Samoa, le radio Samoa, sfulu 5 i vitolu a mo i au kilane. I amale i atau o Savea se yuli, i le nei fo i a stofi o le whaatawhiti, o te ute ma Faiva o Samoa. Ai, e taua pia le tātou tilo i mea i olo tula i mai nei sau tau whafonga atu nei le sau noanga le fionga. E le ali i pāle mia whiriwhilia o le tātou atunuu. Le sunga ia Honourable Prime Minister of Samoa, the Right Honourable. La ulia le mali atoa. Polonta i mau, le watea Fosi Schmidt. O tala noa ma sau noa e winga inisi o whaafita auli o lo o tau ma whai e fo ia mo le tātou tunu. E le ngata i le tūlanga o le pawa ma le malusi anga wha e le tise le fo ua toi tūla i mai ai wha le tonu. Ai o fuafuanga alualu ma mao nei na manatu e tolu sfulu ma le 5 tau sanga. E le ma whai o na o iai ni tūlanga wha peo le wha le tonu. A lea, ele ato se lua se fulu tausanga. A lea utu lai mai. O lona winga. E ia meo malusi anga pōngi sā. The dark forces of evil are behind this. Lewa ua bawa ifro. Ia isi a fifi anga. Ua lewa tausanga ele i toi whaia se mo se service. Maintenance. Ai tango fita ngata tongi i lalo le mea whai ngā luenga ma. O le ua mea. Ia, mo le mawhai ai o na minoi le afi. O na noinga, intentionally tried to manipulate or damage the engine that supplies electricity and power. Ise le leanga. Wai le lea lo lofo ni tangata. Nā le mea ua whai whapea ai. Ai lea lolofa i lea tunu. Lea nai lea ngai o le mea wha susu ma tau. I mea o vaenga wha porokiki. Ma vaenga wha uwhai. Ua le toe sauwhi mai ma manu ma loe uu le malusi anga o le pawa. Ai o i wha leanga mea tō tino. O mea a lea tunu u atoa. Ala o tō whaia la nā winga leanga wā le wātangia mai ai i. E whaingo whia ona iai le matenga i le whale. La me kuke whapenga, kuke ami o leanga whapenga. Ise le kouli i anga i Ai o ai lai polonga i o tō mātua. Ai ai ni ta mam tina mātutua mani pepe fau mani whai lele ma le soi sao le pepe i to tonu o tō ai. Maolo tō ainga fo i e whaalango i le ele tise. A le tō te ngā rurue ma whaaleanga. Ia le afi ele tise sapalai ma iai le marusi anga. E kuka i tau mawhai le tō whale. A wā le tamam le tina matua le nale. Lau pepe fo le nale ua maua. Wale mawhai o na whaati e ilungo se tainafi wa o le toi masani le tō ainga. I se umukuka i fafo, po se umeke i fafo, po se noa whanga e ngā sese mai ai tau mawha. Wa whaalango uma le tise, a le tō te amio wālea i le whaalanga ina o afi le tunu.
Awa e le ai ma se alu tau e sau wha manga me le ngutu vatu wha le wha fonga le tunu wha pea. O ia lea na lea ngai leafi. E te i le whainga malo fau o tula i mai. Ai o ai whai lea mea. Lea sila le tua. E tau i o tau e le tua. Ia o tau mea leanga na ai whai. Ma wha pea se i wha leanga atu ai. Ma la utala leanga i lea tunu. Ma le whainga malo fau o tula i mai. E te le ola le leit. Mono. Whatalofa Jimmy Bird. Ma lolo so i fuamuria. O Lutia i Puava ai mapu i leanga le lei talo vai tai mane le ngol tangata. Watching you Severe from Tacoma, Seattle, Washington. Fatalo fatu i o tatou ainga. Alo alala mapapa au i le na fo i no whanga. Ia matse fo i le tatou tama. Leota ta fo i Peter Strickland. Ia whapea fo i ia le whanau, ia male a inga atoa i Seattle, Tacoma, Washington. Ia whatalo whatu fo ia le aso. Ilo iai whale o polu tone, talo whalava maa loro sui fuamuria whaftai le mafuta mai. Ia le mia pua, pe fo ia oi lea. Aper, o aper amu talo whai. Maa loro sui fua whale tano ai. Ia lolesio, talo whalava malo, ia ma yetis, letisio, tasi valu iwa tolu, ma lolo se fuamuria, Jimmy Bird, ia whapea foi ia siali i lele o kui kui. Malo, kalo whai, ia sau ue alu e moi la lolo kui kui lele, male ako ulu, ia mantila ia. Ia, wapea foi ia le sunga ia Iosefatu la wano, malo, le soifua manuia. Ia, tufa le tātou polekalane. E na ia mawhai, ona mala malama le lei ia tangata. I meo lo anga, ia le tātou tananoanga. Ma le whasoa. Le si vaenga tā ua le na manei o ua. Ua whaanga ina ele tau wha ia whonga mua po le ftelenga fo ia seu Manu Francis Ioane. Ia le taimi e mawhai ona toi wha whonga le atunu u le toi wha salawina o le sau noanga a le tātou ali i pāle mia le songa lauli le maari atoa ina ia manino e fo ima malama lama ia le atunu. Le si vaenga tā ua lava le pe ona u whasoa ia i le asana nafi. Lea ua tuu wha atasi ia nisi o matanga ruenga le malo i Samoa. Le ofisa o le tiute ia whapea foi le matanga luenga o leo leo. Ma le lato au nanga ma le tautua whaifatas ina ia tapu ea i tangata ia o lato au maia. Ia le mea le whala au whasaina o le aisa ma le mef i te tonu o Samoa. Le ala ua moe fonei. Tolu sfulu ono tausanga le matua o se lii. O ia o le aveta vale ale minsta o tupe maua le tiute. Ia. Talo fai le fionga le minsta. Ia. O le fionga. Le minsta fau lea o lo o iai nei. Tau valea tuai fua le fionga le minsta malana matanga luenga. O le minsta o tiute fau lea o iai nei. O le tofi le nā. O le itu malo. O le fanga mawhale ase la. Le tofa ia masina lupe, le atua vau, makesi. Ase wawa ai, o le ta ua mai ai. O lana ave ta vale. Tulau e le a faina le fionga le minsta i lea mataupu. O le minsta fo i lea. O lo lango i ai le minsta lango. O le minsta o le matu i tu malo. Angai fo maunga numeratas. Ioe, le tō whai le li o le tū. Le Associate Minister o le tō whai ia la vea laulau a whanasa Paulo Ione. Ia o tau walea tua a fo ia le fiong. Ia, le o tau walea. Ia. E whe mai ia le sunga a Jimmy Bird. Sao le ia oe le ia tūa.
Yo, malosi o le ngutupua o le unungali ile na. Anga fasi ngisu. Ara baba ayatula ele fetangisi la fetangisi ai nei. Awa o tae au le aso muli muli. O lea ua tu ina tu e au mai ai ni fi naunga. Fa ale tu la fono. Ale tu te e o leo leo. E ona ia le tangi. Ia malalo ia ale unungali ilea. Male la tau fo i fi naunga. I se mea te tau, maono mea ai ona te tala i tua leo ngali. E o whama i o e siaki fo mai ma o i whaingaluenga, alo matua e le whaingaluenga, whalonga atu e o le mea le mea, fo mole linki, e pole community link. Whalonga po fese mea aftawa le, si to ina le nao sai. Ia, ale fo i whama e o tongi nato pili ma mea whapena, ai. Ia, ai longa la, nei loa le le ia, ala tala ma la mea ia na la lafo i le atunu o ma le mawhau. Ia, o Samoa ia o le mea ula. I li kea i nisi i leo leo ma na tu la folo ma le atunu o ma mea whapena. Wau tau sila sila i le wha maa o lurunga. A whai a whaafonga maia. Le sunga le i ataua a whamasanga Samuelu. Ia le komisina o lea o loo wa aia le matanga ruenga le teimile nei. Tautua nā ina ia whaatino lo tau tiute ma le maa ele ngā. O le matanga ruenga leo leo and the police prosecutors are now acting on behalf of the people of Samoa. O leo o tau tutu e whai o tau masui o tangata uma o le malo Samoa e au fia ai tai o le atunu. Lea na la lafo i ai upu matanga. Lau le valea. E lei loa whaatino la tau tiute mai lava i le whaatumtumunga o le atunu le fionga i le tama ainga. Le au mamadu o le malo Samoa i atu tuimele le whanu. Le tui a ana. Malana masiofo. Se o mai i le fono suitofia. Se o mai afia me. Se o mai le sunga lauli. E o i whai au. E o i a inga te tas. E o mai i a te au. E o i le uso i a siata. E o i to i ina mo olo matutua. Upu e whai e le urungari i le nei. Lea la. Ta ua tele le bele ua o nei i ai. Ele i mafau fau wina. Ai ana whapea. Ile ia sisi e ango aku i ai makea aku laku. O la ua e pule. Nioe. Ma baba aila i ai. Nā la wa whai. People have had enough. Wa le la wā e tangata o no sai. Ma le lua manatu. Ioi, e te lua whaalango i a limoni, ma tuila epa. E toi tu la i mai le whainga māloa le chapipi, e sefe ai lua pau. Aia. E leo le fina ngalo le nao le atua. God exposed you and the HRPP political party and caucus. E le ma whai ona toi fōi mai e whaini mea se. Ioe, ma whai tu au i le atu no. Poi istangata. Ai whaasa vali istangata ma whaata whea i le ala. Le ala, whaafitai le ofisa o leo. Whaafitai le tō wha wa e lau a fionga le sui komsina. Mō le taiminei. Nea o lo o wa aia le matanga ruenga a leo. Le amana ia o le siu fofonga o tangata. Ma u whatau nuu ai ia mōli anga nei. Ia mai tali tonu fo i lau fionga le li komsina. Nau sunga le a tau afu masanga wau te loa te whafonga mai. O le nā fo i ai mōli anga fou. Ia na
whaatau nu uatu ma whaulu i le aso tofi ma le aso lulu o le vai aso na se ima vai atu nei. Ia, mea tā ua le nā. Le au te wawai atu. Le whameo le wheloa inga le fionga le li pare mia ma le au tu stala i le aso na filea na tā atua lava e le sunga. Ia se manu i le aso. Tā ua le nā. Ai o mea ia na tā ua, sa tā ua fo i la upol kalambe i le aso na nafi. Le tasi tesi ma le 5 kilo kalama. Lena maua i tonu o le tanga leisa. Le isi fo i kilo kalama e wha lena maua i tonu o le pusamoa. Se isi sila rei ai. Tasi le afe tolu se lau 5 sfulma le tolu. Tā la Samoa na momono mai ai le tupe le na i tonu o le tautusi. Ioi. E matautia. Maenga na lena awatuwea nafi. So, o mata upulana na. O le mata upulana nafi. E le ngata i le vaale na sau mai New Zealand. Oi sau mai tutuila. Seu wawa tula le mata upula. The Ministry of Customs, yes. O le melna no wawatu e le aso nafi. Lea na tala no mai eiri. Ia le tamai taipule ia tala i tupu. Taifu. Ia whatasi ai ma le sunga. E le ali i komisina o lo va ia le matanga ruenga le temile nei ia afa masanga samwelu. Ai ai fola le si vanga le te vava tu nei ai. Le fa mai. Sa kolosi mai ave se mai le iva sful le iva kalamo le methamphetamine ia ma le tusa ma le se lau wafe ta lalo na tau pe afa ia fata wina. O na fila le na. Pe afa ta wina ile pe fatau savali I fo le mga ala o le taulanga ia pia. Ia, le la o baba ia tune iai. E le fa ititia sole le mataupu ali. Ioi, se baba ai I mea fai e tangata ma au mai ai tono le atunu. O le mele o te whatua nei. O lea e le mawhai o na su e tutuila. Ai te tau na mata I tuina ma whaatino foi le ngā luenga a tutuila ia, border security. Wa ai po o a ia uta ia au mai I le atunu. O na whapenalea, o na tau fiofie I la tau ia whaamatalanga. Ioe, ia whaamatalanga. E li tangata lea, o lona winga la, tasi la lea me fau lea se mau lea ua maua mai nei. Oka. Ele umari. As farai leo le lava yaso, a lewa o mai le aso, luas fuma le fitu le aso I le aso. Le fai ua maua mai ai. Ai au mai I te tonu o le meo le pepa susu fo le fai ai le kofi. Sole, ta fefe. Ia le o le press release la le na, o le na au mai nei, a le malo. E fa alawi lo mai ai. E le mawhai lava, ona tau fia. O le lau wanga lue whatasi nei ia leo. Le matanga luenga le border security, customs border officers foi. Ia, o le latu ngā luenga whai whatasi le nā male ofisa o leo. Le lau te wawai atu. E tolus waru tausanga le matua o se tane mai lalo vaia ma sa musu ia le pata o whanga tuli mamangiangi. Ea whatasi ei ma se tama I tai Filipino. Lea na taunu uma iai. Ia lea fo I vaenga. O le aisa ma le methamphetamine. Ia. Tātou tālia. Ia lupe o maunu. A wau te loa o lo o tāwhia nei leo. Ia nei tangata. Ia masaili se anso le lumana I le whamsinonga tutu la. Ia ai o le aso valu o le masino Januari. O le atu la I lumo le whamsinonga. Le le I di tolus fulu ma le ono tausanga le matua. Ua whamauni o ia o le aveta vale ale minsta o tiute. Te vai. O le asunga fua, aso valu le na o te sema. Patalofo ya o lepa, ma lo se fo me o lepa from Sydney, ya da perfo ia losa alo foi.
Whe mai, te wha mole mole. E kaunga whai aku i leo leo. Ia ma kua whaise mere angai. Ale mea lana leo o tātou o tune ia i le mata upule nā. O le aisa. O sao noa iai ia le fionga le li panemia. Tasi lea ona popolenga lo iai nei. Ai awal popole, lea ua matua tutu a ai. Ana lea mataala la ia tātou leo leo. Fatasi ai ma li ofisa o le customs politiute. Ma le whao ngā ina o le tātou X-ray machine lea ua ola nei. So le tawhiwhi. Ai mai se fo i ma tātou ta i whau sa songi ia. Nā mai atu, lea fo i nā watu i New Zealand ma wheso soani e fo i lele mauai tangata nei pe a songi tia. O whewa i ia pēna i eiso lātou so tanga a ngai i le methamphetamine ma le aisa. Nā lea la ua mai lola isi ta i whau. Le isi ta i whau lea sa wheso soani e lua i eita i whau e whaia le ngā luenga o le e songi ka ngaka i e whewa i mai. O isi lai le maua ingi cocaine. Le maua i mani aisa. Ai sa songi e loa e te whau. E le ka e le. Ai tasi la le te whau. Lea la o matua i mai a whaimai wa overdose. Ai o se vaenga na o mai e. Ia se ma maua i fo i e leo leo. Ia le meo le aisa. Ai wa son tia la e si te whau. Mani niva e fo lele ma mata pongi ai lo. Lea la na matua i mai e ia le. Na awi nātu la ia lea o fo mai wha apitoa. Vets mai New Zealand nei. Ia ma tu ma whai tong fitinga o si maile ne nā. Ne tai whau le nā. Lea na matua ngingi waronga ma whau ma makapongi ai. Ina ua ona ia mana baina. Se vaenga o le aisa lea. William leo pepe talo falava ma lor se fom dia i lau fionga. Tau le papa. Alo, whaftai le tua waudia mai fo le whatawhiti o ngā luenga ma tiute o le nei mai asu. Tu whale tātou por klame, ma lo le ngā lulue. Pitone puni, alo le soifomduia whaftai le ma futa mai, tufa le tātou por klame. Ia, ono o mai la ia lea. O la uwhatalofa. E le fionga, i le li pule au au. O le Fiji Airways o le Fiji Airline, Regional Australian Operation and the Pacific Island. E awhi ai Samoa ma Fiti matonga. Tautia le tūlanga mawalunga o iai le au nanga ma le tūtua. Ia ma le whaamrianga foi. O le fionga i le tamali i o le tātou atunu o le pulusili. O le fuawalele o le Fiji Airways. Sa maua lea manoa ma te wheilua iai ma le fionga a tui whaasina John W. Nichols i Nandi i nā iaso e lua o moto na iatu Nandi Airport i Fiti. Aftai lea ta mali i walana fo i sao. E lea ngata i Samoa i fuawalele fo i ma company walele Samoa sa iai. Ia le fo uanga iatu i Fiti ma Australia ma ia wha tautei ai ma wha ulu iai ia le fuawalele o le Fiji Airways. O se awa no le lei fo i sa ma futai ma wha soa ma le fionga atui wha sina. E winga i se lumana i o le fuawalele a Samoa mo atai au. O tamari i maro lato wanga wa wha pitoa ia. E tā ua tele. Ai whi mai e te au ia le toia ina. Mai le fionga e tui whasina e whiwhia. Whanongolongo, ma wawa ai, ma tau muli muli le Porkalame le Radio Samoa. Le Gagaifo Faiva, a le a tau a savea, e mai le asunga fua e tau le asfarele. Patasi ai, ma le tano ama a le a tau a savea seiuri. Ile aso tonai. Congratulations, i lau fionga tui whasina John Nichols, i lau fionga ma le wale aunga foi o se tūlanga māua lunga
ua whae iau tau au malo wau. Ia, e ta iai lea fwoi fwaba lele malana tautua. I le Malo Fiji e maise o le Pasifika o Samoa, ma New Zealand, ma Australia, ma le lalurangi atoa. Aftai, i lea fwoi au nanga, ma le tautua a lea fwoi tamali. Ia, ma whaftai fwoi le tamali. I le tapua i mai. I le nei ngāruinga ma le nei au nanga. A vea fwoi le nei awanoa. Whatalo whatuai i le awhionga i a tuala sefo. Se tasi o tamali. Sa mātou whailoa i le malai walele. I Nandi i Fiti. A o ta pena atu. Ia, monisi fo i o whalewelawe whale ainga. Ma ftanga whale ainga i le awhio anga o le o waa. Ia. Le no whanga a waa. Ia. Le whale se fulu o tuala masala. Malona whale wale. Ia wha pefo i le lato lua. I matua fitanai. Mamalu ia sale murianga. Ia male mamalu fo i. O whale upondo o lo lato tausia. Le vano no folea. Hatalo wha i lau fionga tuala sefo. Whameo lo mātou whalongolongo atu i nei leo waa. Ia, ina ua tu ua le malai malele Nandi i Fiti. Ai mase foi. Whailoa ia tua i se tasi foi o ta mama tua le tunu. Le sunga le whawhiangainga o le toina. Reverend Elder ia kopo le leima le whanga mo le whaletua ia wha esea. Mai le pulenga o le matanga luenga Sydney in New South Wales. Whaftei tele lava i lau sunga le toina. Ia, mo whaamrianga fo, ia e mai se. O le tāpo inga mai i Australia. O le nei o nanga le Radio Samoa. Ia whampea fo i lau tangata whatau waa. Le sunga le toina, whatalo whatu, malo le soifu manuia, whamui moe o tau nu umal manuia. Le whainga malanga ma le tinao le ainga po le whaletua fo i le ngā luenga. Ia o toi fo i atuai i Sydney, New South Wales. Ia, maria i lau whanangolongo atu ana nei. Au tau whaafonga Samoa ma tō manatu. O lau pesea le masani na uwha i atuai le tele o tausanga o mawai. La amata mai loa i le 5 tausanga o tuana i atu. Mai a le lua afe lua sefulu. I le vevela o le sapalai o le sau o le aisa i tonu o le atunu. Ia mama faufanga a tonu ua kuka le aisa mga osi tonu alela fatu sa o lau tala. E eilo utali tonunga. O lo utali tonunga le na oa ua ia ma lo umafaufanga. E ei tangata seina o lo i tonu o le atunu. O tangata nei ata mamai tele lātou te popoto. E le mixina ma le whaatino ina ma le ngā hosi inga o le mea le nei. O matematenga na ma lo ulama ia i ite i ai. A tonu ele o iai se me wha mauni ai. Ia ele se me le angai pēa whapea. O lea tātou te masalo salo. Ai le whapea ua mauti noa matua i ai. A lo utali tonunga le na. Te masalo salo. E iai i lātou. Mai e tunu unei. O lo lātou whaatino ina le aisai tono le tunu. Le alaba tātou te popole ma pupu i le tu ma le tu wha mai o lo mai tuila ma manu. A le fo o wha mai e tua olo. Ila na tamalai o le Border Land and Security. Home Security. Mai. O mai li whai maskori poki. O mai e whai mai se tau li poti. E tusa ma le melea. Ua tua i ai tutuila ma manua. O i lea o lo sau ele sa palai. O meo ngā koti. O le aisa.
ale pi, ale methamphetamine, cocaine. Ia maisi whala au. Ale ala mea le awhai. Patalo fa le sunga ia e sau. Jay Moores, mai Sydney, Australia, ma alo se fuamaria. Ia, fa pia fo i le sunga ia. Sam Simaile. Talo fa lava balo le se fuamaria. Ia le nei fo i vaenga. O le tautua. Pito le puni. Fa mai awhai fo. I le lausalako e mkwa sasa ia. Sisi o le ungali. I le na. Ya agusa, o fe ika kanga kai, mea le ungari. We pe ila ua, ale, o le si mea ta ua i te au. Mo le si le fia le tunu. Wa le ungari i lea. O la ua le faya le por kalame, fo lea, le ta ua nei, o pi inga, o le mauta o pi inga masantani. O la ua fo ila ia. O lo fatanga ina hai tui le epa, o fontoe, pape ngā fo i malimongi. E otua i lunga e whai mai i ala lātou whaaleanga ina o le whainga malo o le fast. Le lua whelua sifur maritas, le ala o le atoa i le painga. A le o tula i mai le sunga lauli al mali atoa. Le lua whelua sifur malime a vea ma pāle mia. Fili o le atunu. Le ala vai o i la wali i lunga le polkalame le na. Au ese la le vahanga leo mali porkalame le na. Ona o mai loa leo leo nungali. Faa wau mai tala uma ma upu mata ngā sala lafu e la wali ia. Ile sunga lauli al mari atua. Lauli valea ngoi tala pelo. Le ala uma me a mata atu. Ya tu le epa ma limong. Leo vali tala limong ile na whai nei. Na whapea nei. O le mai o la auli o le atau feo lolo ai, e lona tala pepelo. Ma le whai mea pepelo. A leo wawai atu. Wa mai ai wā tiri e le tala pelo, ma le tau whawalea. Tei whaafonga i upu. Ia na ose la ia leo i la ua ma le polokalame. Ai o mai lo leo ngali. Whaau wau mai, ia le wha leo ina o upu nei. Whai e la uri ia. Ai wha wau mai e leo ngari ina. Wane la. Whai ma le manatu. E leo o mai le tai au. E o mai ai Samoa. Lea la o whai mai. Wa whai le application. Ina ia toi sui ngā malie ia le tulanga o le tatala i tua. Bail variation conditions. Ka me o te tauno ese ma Samoa. O ese atu ma le vaenga, o le pūlenga, o le whaamsinonga, o le whaatautai ai. Ona, ele i solia le tula fono i New Zealand ei. Na whai whafo atu, o ele i solia le tula fono i Samoa. O la porkalame na whai whafo atu o Samoa, na whai i Sydney, Australia. E mana tua la, the jurisdiction, the power to hold somebody accountable in any court of law. And that's the power of the jurisdiction. Na le malusi angal na o le whaamsinonga a Samoa. Fa mai le i whai ai Samoa le polokalame ana whai o. A le vesili la le nā. E le whinaunga lea. A le ale ngana na whai ai le polokalame. Tusalava pele i whai ai Samoa e na whai atunu i whafo. Na whai i le ngana Samoa. Faa ta tau ma faa moe mo tangata Samoa e faa longo iai. Te lua le i whaia, i seisinga ngana, ina ia maramalama ia India, ma Mexico, ma Papalangi. No, it was done and presented in the Samoan dialect and Samoan language. So get that right. It was intended for a Samoan audience. Ele whaia mon inkia, ele whaia mon palangi, ele whaia. Na whai, e whaatatau, e whaalongo i ai tangata e malama i le lātou ngana o i lātou o Samoa, male ngana Samoa. So you see, that's the argument te tau na tāpena i ai i leo leo. The police and prosecutors should look inside that defense. Le ala le pao le talanoa mai ai.
E ni whapea ngofo whawhenga ngui, ma ia waila le whenga ngui, lenga whenga ngui, risi po. Yeah, by the time I get to the hospital, it's now the baby. You are already out from your mommy's tummy. Your mommy's stomach. Oh, whoa. La, te whea koe. Kau kere I whaia moseng, monka ka palangi e whaarongolongo, ia. Na whai, ma whai le ngangulenga. Nga ia kau malama me iska mai kiki lai whalangi. Ai me fonga leka. Wa ma kwa confuse a koe ma fumfa a koe le whaalongo Samoa. Ma kali ye lo ma le atunu. Uma utoi fo mai. Yo, ile finaunga lea mo lea soa tai au. Ina ia whaafonga mai fo ui lei ataua awa masanga. Sambuelu ma otoe ki matai le upenga mo le vasenga o leo lea tutu la I e whaua umale lo ia a leo. Yo. The police prosecutors and also police lawyer that will be supporting this argument against the variation of bail conditions for these couple. Ai oleso e matautia le mele o tula I Whai mai, wa mai a le fono le kapeneta. Ai au tō whaalongolongo fo iai. 5 years ago, mata mai le lua whelu se fulu no pese tu e loina wa mata ona vivela le saule aisa. O ta tau ona whaia se tula fono e a mata i ona sue, ia pasia le tula fono. E iai se whainga whamae. E tali te e atuai I le aafianga o Samoa. I le aisa mana koti ma fuala au whaasaina. O le le fofo le atua sa vea na vatu. E whai matu o lalo I tai o le malo ina o tu la I mai le whaatutua I le atua Samoa o tasi. I said this all along. Let's have a compulsory random drug testing starting from the Parliament of Samoa. Wata tau nei on whai se fufuanga le melea. Wa masalo mia e iai tangata whainga luenga le malo. E iai fo I sui o le mautafono ma le palemene. Ua iai le matenga. O la upese le nana batu. And finally this morning, o se tala fia le whaalongo pe o ni longo tangi fo I lele o marikirisi masi. Ai tau nuu fo I ma le mea lofa lea. Ma le mea lofa la lea. O le a puipuia ma iei Samoa I teimi o aso fia ma puapua ngā tia e ono tu lai mai ai. O a puapua ngā tia na. O misa. O ta vale la vevea. O whao ngā lima. O le whao ngā ina. O a upenga malorosi a wā. O tamaia. E te lele loa. Ma ele toi malama ma e toi loa whiwhi se mea. Whasio te tangata. Whao ngā le whana. Whao ngā le sapelu. Whao ngā umaisi a upenga. Whao ngā le ta vale. Wa matua le toi land lo wa ai lalo. O le whanga ele nei. Ele le fua I lungo le maunga fiko. E maula lalo mai ao le mea o iai le wa lele o lele. Ma le lele o lele. E le akata vita le vuko. Ta lofo e lau sunga le whawhengaina. Ma lo le soifu manuia. Rachel, oile vaito Rachel Sifa, please share our program to all our friends and people that are watching and listening. For your tau. Wala tatu o momoe. Ele ta ia umala talano le mata upule ia loma le famsonga le ngali ile so tau. Ia malela talo sanga ina ia mafai ona tatala ila ua. E o I ausetalia. Ai te loa.
E tele vaenga la uwhinaunga le a matu le la sole nei. Le mea moni a o le taimi a tu atu i o whape toi o mai. Wale te wawai atu pe o uni po o ai le masina o le tausanga fau le watu iai e whaanga i o iai. Ia le mata upu lea leo ngari i lea. Ma leo. Ma ila tau o nisi o tangata lau tele na tangi e winga. I le tele o a mio vālea ma meo tua inga. Le wha vaea ma le wha leanga ina o tamali anga o tangata leo ngari i lea. Pea umana whai tau latu spaia. E mea lena, leo te whātua i nei. Whatalofa le sunga ya le sana manu le leua. Michael Lutu, Michael Utua Lunga, alo lava le soifo mnuia, haftaile mafuta mai, o fuala au. Malo soifo mnuia, fuala au fata, ia whapea fo i le sunga ya Pama, Winterstein, talo fauso malo soifo mnuia, o Faiva atuone mai nai le pitanu o Otara, ia whapea fōi ia leuso ia semu. Alole soifua manuia. Pamaia, o le makua makaukia, lawa le mea lewo o iai. Ke le sainga ma Filipingo ia o mai i Samoa ngofo Samoa koe fafu. Tō tele o la tōle nei. Ana Maria Paulo Leota, alole soifua manuia. Whatalo fatu ma alole soifua. So eina matautia, Sami Ioane, whapea fōi ia le sunga ia e sau, ia olosa alfoe, alo, tatu o tale pesilea, ale 5 stars, ia whatalo wha i le mana mo ngā luenga mo o tau leo wha ngā luenga, ale a su e se avano, tatu tala no antuain, i le tamaitai o ati mai le tatu whale ta vale, le Henderson Cars, i manukau i le nei au mauli o le aso tofi. This is a lovely way to spend an evening. I like to spend all my nights here with you. This is a lovely way to hold you close to me, to feel your tender kiss under the moonlight. I cherished each moment, every beat of my heart, each stolen moment when we're apart. This candlelight reminds me of you. I'll keep on calling, I'll keep on calling you, sweetheart. This is a lovely way to spend an evening. I like to spend
spend all my nights here with you. This is a lonely way to hold you close to me, to feel your tender kiss under the moonlight. I cherished each moment, every beat of my heart, each stolen moment when we're apart. This candlelight reminds me of you. I'll keep on calling, I'll keep on calling you, sweetheart. I cherish each moment, every beat of my heart, each stolen moment when we're apart. This candlelight reminds me of you. I'll keep on calling, I'll keep on calling, I'll keep on calling you, sweetheart. When I am down and oh my soul so weary, Talo fai. O le pese le batou nuu, o le au fai pese ale au talavou e whakasā mai vai ala. Alanga o le ua maua ia le tātou sota inga male a whionga le tamaitai. Le tausala ale Henderson Cars ia ati. Misi atu le tamaitai le. Na iaso ua le maua ai se whiloa inga. A wau te iloa. E pisi loa. Le tali mai. O lono winga to tele i la tau. Ia o lo so soadi ai ma fa mal malama le tulanga. Ia masai dia fo ni kon kala te fo ati talo falava balo le so fo mvia. Ia malo se fo sa vea ia lange mafu ia te elo fa peona fa foina sapo kalame. Ia fa malu tu fo wale maua ia se sapo kalame i le lava ia so tuana ia su ia no o lunga lava le pisi ia na sa le lava lau sonoanga ia wale sali atu lava au ia wa fai lava si pisi ono leua la sa fo ia so fia ia tele lava nei sa so a inga ia e wanga so solo mai fo ia palainia la so savali i pe tulanga na wale maua i se ta feloa inga fo i po se ta polkalame masani ia i le lava ia so o tea ia e oa mele nai tua ta so fi so manu ia mea uma ia le mea uma nei Whaftai le tua le lei me oma ia o le fauga tātou se e atu i le tele o aso mātango fie ma le tau mawhanawhana o le o se e mai.
Ya le nganga la le na. Ua whaaftai le tua o le, ua maua le mawhana whana foi. Ia le mesini o le nai tō tele i la tau sa o tau wheloa ia ma sosoni foi le whaatino ina o la tau tāno sanga. Ia ma pasia ma talia ina foi le finance. Ia ma tuatulo, la sila gona ia o e pēa o umana saini loa. Tuatulo ma le ki le tangata le alu le tāwale. Ia o le langona fia. Ia o le langona lava na o lo i tato customer mpo na i tato ainga i le whapeona whamanu e ina le telo la to tarusanga. Ia e peo wa ia le fia e mai se lava nei ainga so tele. E peo so tele lava nao nei ainga so tele o nei unga li i ma whanau pe tai to wha to lima to ono whanau ia o le anganga lava nao lo whapeona wa ia le fia o no le wha lata mai aso fia ia e pe o le tele lava na mai apalai sa vale ia mo mea lofa fo ile Christmas. Ma lo whaftai le ngā luenga le lei o lo whaatino mo tātou tangata. Ia, se tali poti o le nei fo iwai aso wa lea o le aso le nei o le whaatawhiti tawa lunga fo i ngā luenga o le aso ataiao. Ia whaftai sa vea ia o se ripoti atu i nei le tatou whata vale ia manawa i aso o tea. Ia e o lo o pisi lava o le pisi masani lava le Henderson cars ia pe o le seminei i o le matua pisi lava o no le ua lata ia Sofia ai mai se le tato promotion le whapea o na ngaso solo mai le malo le tunu e fia apalai o no le fia maua le o le tato ticket fo le return ticket le alu e Samoa mai toi fo i mai e pe o tele na le ua pisi le tato company le nei vai taimi ia ono le tato promotion le whapeona whaalu te menei o le ticket ale mana o le customer le ticket ia e are ia le se leni po le cash po le tupele e whaali liwe mato i le ticket pe a whaia le mana o ia ia le customer ia o le tato promotion le na o lo o whaatafua po lo whapeona whaalu i mo tato customer lava le whapea ona apalai mai. O le taimi lava e apalai mai le customer manuia so sanga ia e tu atu ai lona lima le ticket po le tautusi ia o lo iai ia le ticket a le mana o iai le customer ia e ave iai lan tautusi po le cash. Ia o le tato promotion na lo whapea whaalu te minei ia whatase ma le tele maro noa e tato taavale o whapea ona tau nu o tato okafo. Ia o tato van IAs o le sifulu su ta sifulu anu foa. Ia wa uma o na modify le telo ta avale. Ia whaatase me tato youth po piki apu. Ia so se tu aina model le o tau nu. Wa uma fo i o na modify. Ia ma tato van, family van. Iba le valu nu foa, se fulu nu foa. Ia whaatase me tato SUV, me tato sedan po ta avale la iti. Ia o tata avale na lo whapea ona lo tau nu o ka fau. Ia nu o lo whapea ona fia apalai se ta avale. Ia le ngatai lea, ia o le maua tato cashback mo tato referral. Ia o tūlanga na o tato mea lo whatupe. Ia o le whaalu lava te minei. Ia le ngatai leo tato o tele lava tato ta avale ia o discount uma telo ta avale. O pa uma tau ta avale. Ia ono le Christmasi. Ia o le lava ta avale mina o le customer. Ia e discount pe papa ue mātou le tele o price o ta avale. Ia le ngatai lea. Ia o le tato benefiti. Ia e wha manato tu pela tunu utulanga le benefiti. Ia o lea e talia le benefiti, ia e mana o mia lava tangata full time, ia e o whatase ma tangata le benefiti, ia poli tamama tina matua le pensiona, ia o lea o tele lava o tatu tausanga ia approve ma leo wa whaamanuia ina, ia o le benefiti, ia te ilau whaapia se sele o talia ina le benefiti, lea o le talia o tele lava o tatu customer, ia o whaamanuia ina la tausanga. Ia o le benefiti ia mataso ta mama tina matualo tala ia pensiona ia le ngasa ilea o ia matele mana noa ia o tato ta avale fou ia o tele o tau nuu o tato le whewai ai ia tato mahindra fou leo le lua whelua lima o
o ta saavali na le whaapia fu ina alu lava te minei. O le mahinda nia XUV 700 fitunu 4 ia ma le 3XO o le lua afe lua lima uma ia saavali nei o le tausanga nei. Ia o ta saavali le whaapia na whaalo le mea le whatupeta i lua afe tala. Ia ma ta sopiki apu le alu le wha afe tala mea alofa. Ale Mahindra Company pe a fia apalai mai so se tasi le i ta vale ia o tato o se loa pauna o tato whaalawi loa lo wha i loa tulita Pokalami ia o se loa to update foi mo le sita Pokalami fo le aso tai au ia a le temnei pauna o se riposi o mwhaina tu inatu ia mo le sa Pokalami le nei afi Malo, whawtiti le lawa ia te o le tabaitai. Ia, ai whamanatu le atanu, te puni tātou le tāo le ono le whiawhinei. Ia, ai whau pēo na te tala leina of sota inga si o oi na tala sfultasi le poa na nei. Ia whaftai sa vea wa e whamanatu ina mai le tūlanga lea ia saole le i olo o tapunia lava le tatou ofisa nei le tūlai ono te me maasani ia ai olo o iai lava tatou ofisa o whapione tōwhia ia e whainga luenga le tatou media ia se ia pa ia nā nei le tūlai suma tasi ia ona te tala fo i lea tai au le tūlai iwa ia o le tatou whata avale ia e tala lava ia Sofia Fia se vanga ia le aso malolo ia le tapuni ai ia au tātou lava ia e ana su lava se ia tau lava i le New Year. Ia, malo whaftai. Mai tā telefoni ma le tuatus? Ia o ai lava o fiamna o nese soani nei taimi ia wala au mai o ati i le numera vili fua o le ovalu se lau fitu tastasi. Ia pete so mai fo ina maso address o tasiva fa Kevin Jashari i Papa Toitoi. Ia pita i emaili mai fo i lunga le maso Facebook page. Ia i sali atu lava lau i emaili mai po o lo wala au mai foi. Ia o le lava ta tala ta tau media se ia pa ia nane di tu la sumatas. Ia malo whaala lava whaftai lava savea malo o wanoa. Whaftai foi molta taimi wa tātala noa mwhaasoa i le atano manuia tele ngā luenga o tutoio le nei a whiawhi tāwhiloa i le asoa tai au ai whaasoi fui o mol taimi nei. Ia whaasoi fua savea alo whaatu mani alo whaatu whaasoi fui ia. Ia le nā le tamoitai o ati le tausala e pule i o i le tātou whaletawale la le leias kamai ka. Ia. I nā i le tātou whaletawale le Henderson Cars o le Selau iwa sifun ma le wha Cavendish Drive ia ma le lātou telefoni o le o walu Selau fitu tastasi o walu Selau fitu tasi ia patalo whatuai i le whaafonga mai a le tātou o le swalofi lea o tu mua mapule i le maketi ale au aliki i tafusi patalo fatu il ftelenga tu sa mau sunga tu sa mau to fa ya tali o fa pe fo i le ftelenga ya namulo ulu fa fonga mua le vai monga Hawaii le vea ia ma le tātou official night now le tanga lo matua le vea trust ya so ni e fo i ngase o le CEO ele mautanga ngase o famsinonga fa nua maswafa mana tofoi o te whaingo ina le famsinonga fa nua maswafa o le fale mai o ngase wha le atunu ioe o fia pule lisi o mai masani ona si inga fia pule lisi ainga le fangua lisi ainga fia pule lisi ainga le swafa lisi ainga o me o mai uma ngase na fale anganu e avela ina le fale mai ina ia o le tōtele la o le ngāruenga lo whaatino e nā le tō whae namu lau ulu whonga mua le vaimonga. O le tō whaatasia o tala au tū o whaamsinonga o ainga. Ia whaila le nai te tāpena e o e whaile kirisi masi ai o aku whai ma whaamsinonga. O ele te ulu tala i le tala le whaamsinonga le tō ainga. Ai te le ilopo whea amata mahi le mea. A fe sao lava ina i le tanga lo matua lavea i office ia ina taftafatolu o le ava tui sa mau ia ma le
officer vo lea le barbecue o Georgie's barbecue. I nai le Aliki's Market. Te latu e suengo fia Aliki's Market o le vea iai le market le na Aliki e tumu ai le tangata. Ia e nā le tātou visa alo na wala au le telefoni. O le fitu tasi, fitu tasi. Fitu tasi, fitu tasi. Ia, isi mea te wangalo e te ole numera na wala umele ia li a taua. I le o lua tasi, lua i mawha, fitu iwa, lua fitu. O le whasisilanga taua lewa taunu me le tātou ofisa, mo suli bondi, o le tina, o tau mai inu umau, po o mau, i le afio anga o tanu ngā manono, mawai lima. E ta ia pea, le mamalu o Samoa, iau pa ia le popo, mau mamalu sa uo. A wā e whaingata, o pa ia le avea, mau mamalu le tō e sea. Ai whasino tonu, ia le nei whasilo silanga, i suli moni uma. O e na soifua mai matupunga mai i le tina, ia tau mai inu umau, po o mau. I le whaapupu ua si le fiai. O le awhio anga o taungan manono, ia whapea fo i mawai lima. I lato umolo papa ao, ma lala, i so si tū o le kelope, e o lava i New Zealand, nei ma Samoa, e whapea. E pei ona iai le unga fono, i le fono e lua ua mawai, ale tātou ainga. O lea la, o le a whaia le isi a tātou talanoanga, i le aso tōna i, aso ono te sema, whamau i lau kalena, o i lātou o suli o le whasisilanga le nei. Aso tōna i, aso ono te sema lua lima, le itu la e lua i le awa uli. I le tuatusi, tasi pa lua tasi wha, Great South Road i o Tahuhu, au ki lani i New Zealand nei. O le mataupu tau ave, o le talanoina lea, o le sa ilia lea o se tasi e tausia lo tātou, le tātou i tu tino lea i le swafa atoa ma mafua a i upolu, i tanu ngā manono. Atoa ma mafua i upolu, i tanu ngā manono, ma vaidima. Mo le silafia, ele i pale mai lava se tātou tino le saufa inga, ale nofo a swafa, po le tau pulenga, o me whai ale a inga poto i le swafa a toa. Ma, o le ale a vea lalo le awai mai, e tau fia ai fua, masuia ai fo i ma se whai onga o le a tasi i ai, ma mafulu i ai le finangalo le tātou a inga poto. Po o le au usu fono uma o le a tātou wheiloa i le aso. Whirangalo malie, u mai sau tā unga o le auli. Mo nisi whaamtalanga whaafso tai mai le telefoni. O lua, o wha, tolu wha, tasi valu. Toi whaafonga numero le nā. O lua, o wha, tolu wha, tasi valu. A whai te vili mai Samoa, ia pe e te wala au le numera whaapipi i vo le o le code, o le o ono valu lima, o ono valu lima, o lua, o wha, tolu wha, tasi valu. Lo se nia le nei whasi silanga, e mawha vātau, o le tamaitai maleli i o ainga, o suli o mau fuatanga. O lo senia foi e fuatino alo iafi i lilo mai ava, o suli o pala i ali i wharani. O kuveve tua sa seve, o suli ia o mere sa seve. O lo senia foi e le sunga e tupuola alatina, o suli ia o lo toa a kui. Saidia foi e simi chi cam, o suli ia o simi chi cam. Ia, whapea foi male
Saini muli o le sunga ia Koroseta Manase, o suli ia, o tō luo Manase. Ia, whaftai, ai nisi e loa ma sila fia nisi o le nei au ainga pe tau fo I le ainga lea. Longo pui ali I ane. Ia le whapoe moe o siu tau ainga I le astronai a sono le masina o te sema. Lua fe lua fulma le lima I le tau le tun lae lua I le auli I le tuatusi le na tasi pa lua tasi fa Great South Road I o Tahuhu au ki lani I New Zealand. Patalo fatu le sunga fa malanga mai Massey West Auckland ia fa perfo ia le tamatai o miti soli watching you Severe from Palmdale, California. O lau papa Junior Timo ia male au ainga lo mai mo mai from Mount View Range, Alaska. Tile le au Alaska le ute vava ia tui ai olo. Ma futa mai I lunga o le tātou apia fōringa. Please share our program. Ole nela lea watula I mai nei. I le pepa le kapeneta lea na pasia I le asone na fi. A le o whaalawi loa I le tai au le nei. Lea o te whai atu ai. The new cabinet directive. Pa o le whaka. Whaatonunga ale kapeneta ua maali lie uma iai. Le whainga malo fau. Pale mia. Sui pale mia e tō lua. Le whong of the light. Whapena fo ia le mamalu o minsta. Uma masui minsta o le kapeneta. Le finaunga lena matu le atau sa vea le lua whelua se fulu lea ua tau mai I le tai ao le nei. Ua tau mai I nu ule lei. Ua tuta I nu umanaya. Se whato whala inga. I se tu ua lalo. E fe soso iai e fo ia le whawhita auli. O lea, o le tele o le nakoti ma le aisa ma le methamphetamine I to tonu o Samoa. Wa o fia ai. Le tele o tupulanga televau e o lava I tangata mātutua. La le whina ngale atau sa vena matu. Na whapendei se manatu sa ua mātua. Ua tatau o na whaia se me tau o compulsory drug testing. A mata mai whaululunga o le mālo I ona teitai. Le pāle mene nale. Test a tō whai pule o le mautafono ma le pāle mene. Awa o iai le matenga. Ma le ite. Ma le masalomia. Alo iai nisi o whai pule o le pāle mene. O le o tango fia le mata upulea. Ma whaanga ina na koti. Now this is a general statement. But it's only an assumption. And the suggestion was, how do we deal with it? The Ato Severe said there should be a compulsory blood test for drug use, starting from the Parliament of Samoa. Nea la na whai le asone na fia whaalawi lo le tau nei. To inatu ile matanga luenga le PSC po le Public Service Commission. Po lea tangata whainga luenga le malo. Wha malo si mai o tō male ofiso leo. Pe wha wheo na wha ta oto mai le tulafono. A o whea nga iai. E whai ei le test. A umale pale mene. Male kapeneta. Fa solo mai I whaululunga o matanga luenga. Matangata whainga luenga umale malo. Nobody is going to be hiding from the truth and your blood test. Your drug test. Maua umai I tangata nei. Le ai masesi na mawhau o le ao o I se mea whape nei wa o le mea na o le whai New Zealand, whai Australia. Anyway. It is a risk-taking operation, but it has to be done. E te tau na whai. Ioe, o le anofa ai. A o le a se la vea I.
Mo le tupulanga lalo vawa o te itai o Samoa mo ata iao. Fai. Yo. Mea ta uole na. Le ai masaisi e toi alo mai ai. Fata oto le tula fono, fa fe feo na fatino. Pe foi la le mele na tula i menei le fala velave. Ma le tele o le ngau sa, i to tono le matanga luenga o le leo. Leo wa umana fai le testa isi. Ai maise o le executive members of the police department. Alal mo fai. Wale lopo le ale mea le a fai i testa tangata nei. Fe ave yei results. A le ale taunu unga. Te fai unga e fai il tangata au mai e positive lana test. O lo o yai le fuala au. O lo ta vale i tutonu o na la toto. Nā le mea fai e. O le mea tau na tusi le policy ato le tula fono. Nā le mana ongo le tula fono. Whawhewhea o na whaatino le tula fono. O le ale tau nu unga. O le ale mata i tu wina. A o waila le i tu tino e whaia le test lea. A maua mai la result. O le ale i unga o i le leo po le tangata. Whainga luenga. Wa wha mao nia o lea na te walewa na ia whaia le mea lea. Blood test doesn't lie. Ele pepelo le test le na. Nā me whai o tangia verbally reprimanded or suspended or a written warning or terminal on the spot, effectively, immediately. La le mea le whai. O tau se sila la iei le mea le whaatulanga i nātu le mea. A le adu nofu ma wheo ai. Ma whaata milo solo le whaingo le tula fono. E iei le mafu anga nā lai le tusia le tula fono. Sa ta tabu na ta pena mo le tula fono a o le io e whai le test. Le la wai una wha mawai le tō te leo nisi. Ma o atua i ha tusa ua lucky. They are very lucky. They know their test came in positive. And something was going to happen to them. E le mea la tupu wai ai la tō. A leo la ua mai le alawhanga. Le anga ele i atoa le tusi le tula fono. Le lo foi la po le ale taunu unga le mea le apa le ale mea le awhai le ua maua positive. E sa ole iei i ona la toto. Ia le fua la auma le na koti sa whaonga. Pena inu, pena miki. Pena tui. Penga eko po le arko inga. How was the drug administered? The whawhenawhai. Was it through injection? Or vaccination? Or did you drink it? Or did you just swallow it? Ale me le whai. O tō wawa ai la. I le ngasu ma le ngau sa. O le leo na tā pena le tūla whono. Ai. Leise taunu unga. Tusala, these people are very lucky to actually resign. Loto malie. Ina ia wha vai alo ia and walk away with a clean record and go and apply to other vacancies available within the government sector, the private sector. They got off the hook. They got off the hook. Whawhetai lau o fionga i le panemia. Tali banao. O langa o lau whinaunga le na watu. Aso uma teimi uma au tala noa i le mea leo na ngā koti. Au te tala noa i le mea tau le random testing. A tala noa lai le random testing. Te i awa toso mai oi. E le tau atua ia te o le la whailo kui. Le la test o ngei.
Langa fo ya ka waku ka penga mai ka ke test. E ke le sau. Ke le sau ke wa e mai se I ubi ona e nofo. Ai le toi fa ona ina le na koti lea. Langa o le ua umana ta ai a toi leo tino. Ai mawala I le testino. O le insulin maleate. Liver bile. Mamla mal tele I le atu sa vele mea. Sorry. Ko kele kaka fefefele mea. Langa ko kele kanga wa levanga involved le mea malanto fa nga ina le mea. A le ai feo I pongi sa ma o lato winga ma mionga ye fa. And then you find out it's a different story why these people's behavior and why they react like this. Men I tell the random testing. Or the compulsory testing. Yeah, a random for lava I compulsory. It's a few at te. Wa uma na faile tu la fono ma le whakan nale na umaya nafi lea na whailo leile so. Le ai seisi e alo fanga mai ai. Ma malu mai ai e lafi dilo ai e alo fanga i ai. Le seisi sao. Pa fitai le malo. Dea wa mata n tātou tā alo nei I au wala e fo I ai le mata upulea. It's getting worse by the day. La lesi a wala no o vātu e la sona nafi, e ta tau of sosoni mai tuile manua. Their border security, their wharfs and ports, and also airports. Tau na whaia lato kulati, tau na lato I loa le tangata na sau e whae e le wha momori lea e luatu a ngai I Samoa, I Sifo. Awala ia nei wha lawe lawe iai. Take the details. Surveil that person. Le ata. Mai loa le leiai. Le taimi ma le aso. Na saua I e whae e mai. Ia le wha momori lea ua wha moe mo. Samoa I Sifo. Le ta vale. Operation, you can name it any sort of operation, but this is part of now the investigative way to catch these people, these criminals. Awala ia nei whana velawe iei, a lewa I lor ta vale leo ta vale le tangata. Lewa maua, masiaki le lei tauna whaifo se lātou, X-ray machine, operate le iai, le te le o le ato la mai, mea lei tutono o le ato, o na tuu lea, o le wha momoli sau se ia o ina tau nuu, I le wafu ia pia, pa o le malaiva a lele fo ia pia. Whanga I le X-ray ia pia, I Samoa I Sifo. Whaatalitali le tangata leo le asau e piki le wha moli. Leo wa whesui ai. Now the intelligence has been shared between the two nations. American Samoa, matato leo I. Border security, homeland security, matato leo I le customs, male vaengo leo. Don't intervene, don't intercept. Awana I whaasalavei, pe also whaalava I tangata. E tā ofi le tangata, pe tā ofi le taunuu, o le whaamomori lea sa ia taunuu longa destination. Don't intervene, don't intercept. Let the parcel arrive at its final destination. And be watchful. Ma ia mata I tuina le tangata leo le asau e piki le whaamomoli lea.
A le ua iloa atu wa umana whana le scanned. Le mea lei te tonui. O te sila la ia. O nei whaalawe lawe. These kinds of operations takes time. But in the end, it is very successful. Mai e tā ua fo ina nā, ao o ina wha maumauina, evidence, wha maoninga, o le aso ma le teimi, ma le tangata, ma ngai o inga sa whatino. E malosi ei le mau, a prosecutors, ma le official lawyer sili, ma le matanga luenga o leo leo. When all the evidences are collected, and part of the disclosure, e le mawhai o na toi alo ai sisi le melea, malosi morianga. Tele wha maoninga, o ata, o le teimi ma le aso, o ta vale sa whiwa ia, o ta ngata ia. Te le ia, the web is so wide. Pei fo le leo le wha moenga o le aupa ngare leve. E pipi ane I le tosi ane I le sirika sau wha pēr wha la poto wha pene, I eil tangata I le mea lea, I eil tangata. A le teimi nā le ua mulita I leo leo. Nioi. Pini leo na nā fo I le toi whini la tūtō ninga, a ua wha apitoa loa le mea, e anga I ai. E le anga la leo a watu. A la ua whanonga longa mai fo I vai, ngā leo ka usao mere ringa o sa vele me whai au kou. E o ko popoko lai le mele o vai a le o fa tu sawa. It is going to work. Now people, they get smarter and smarter every day. Aso lava, aso uma. E ata mamai ai le au soli tu la fono e mafau fau. E reinvent and recreate a wala ese e sori ai le tūlafon. E le ser talana. Whatalofa I la uso le fionga e le sawali I atuala ta wā tau pautino ia whapea fo I le whaletua I a peka I nā le sfultolu Lappington Road I fe fo I o tara aloli le soifu manuia o ko umole e whaile pele ma le piriaki ma atalo fatu ma lofo li malanga le fionga le sa oli ia ma le telainga ia langa ia po le sunga fo I le taupa fetu lele alol malanga manuia famluia tu fo I le tulanga e we are not too white ai famanuia tu pea le fitu se fulu tau sanga o le soifua o lo uso patele ia Paulo Filioli ia pe Fili Mali no fiong patele we tele happy belated 70th birthday my brother la fiong ai le patele ia le la o mana tua fo I male aso soifua o si o tua fine fa pele I Hawaii le te maitai o Yvonne Hokam Boila Ulu Afamasanga. Happy birthday, dear sister. Belated birthday. Yeah, ibo pole. Pe tuai pe fai nei pe fai leva yaso po. Ai fai leva. Alofa mo oe. Ia mo le whamna tuino lo waso I fua. Aftai ngā luenga le lei. Ia o lo tau si ai le tātou tina pele. Ia anti whaalawe Afamasanga. Poila ulu. Ina Kahuku. Kahuku Bay. Te talata I la I Hawaii North Shore. Le tu I matu. O le motu o Hawaii I Oahu. Ia, whamaria tua I lo wasifua. Happy birthday to you, my dear sister Yvonne Hokam Poila Ulu Afamasanga. May you find peace and happiness. Hello to Vavayatu. O le fufu moilau malanga. Ila masino o Januari mo Februari.
Ia tātou whelua i nei. Ia o kilani ni sila. Ia, more happy returns. Telenis tau sanga. Ia, manisi aso e whapopo e le tua. I le soifuanga lue, ma le soifua tau tua. E mai se le tau singa o le tātou ainga. Te loa alo whaanga nā, o levan ta vili atu. Ia le tua whawhine fo, ia ainga e whao Samoa, ma Gerard Mai Hamilton. Ia whapena fo ia le tamaitai o siniva ma le sunga le di epikopo ia tu iala sava inaya. Mai Salt Lake City, Utah. Ia whape fo i Louisa Mitchell o le uso ia John a whamasanga poe la ulu mai au ki lani nei. Ia ma le tō tēlo le tātou ainga. Happy birthday once again personally from your brother, le atua Savea Sayuli. And thank you for all the good things that you do for our family, our brothers and sisters, our ainga, in Samoa, New Zealand, in Auckland, and also in Australia, Hawaii, and the United States. Enjoy your belated happy birthday from me. Ia na ai vo ni solo fam le tuino lanto wa suifu ele so. Ave fo le dei taimi. Mo le to ia lo fa anga ma fam rianga mo o to umo lo fam le tuino to wa suifu. Ya me se vo ia na ita mam tina mat tu o le tunu o lo fa fonga mai. Po fea le tafo le lalolangi. Ala tu watu la le pese le ale ata wa savea. O le pese na tu si ele luokili si masi le na te atu nei. E wha manatu ai le ke li si masi ia ma le tausanga fau. Usi le whafonga. O le ata ina e wha manui ai a soifua. O ilato umai mai se lo tua fine. Yvonne Hokama. Poila ulu a whamasanga. Sana
Samoa lo watu pele. Tau tau pa ia ma Faiva tana. Aure nei li pine moli atuai mo ngā lofa o le fionga ia sapea ke stata ma le langi. Le uro ia li e au Hamilton la vea. Whaamanuia atuai le ke visi masi ma le tausanga fo. Au na pa ia le atua i soko se fata fai tauranga. E fionga i le au malu o le malo o le masioko. Fionga i le li pāle mia ma le whaletua. E pa ia mawarunga le kāpeneta ma le pāle meni o Samoa. O a inga o wau me mai. Le sunga i le sao malua. To ato si mali atua ma sa mali atua. E tapo inga na yo mato matua pereina. Tanga loa matua. Talo na pea se loa li sona. Ma le ulua ia li i whapani. Le uso matua whawhini. Ia manu ia tele le kanisi masi ma le tausanga fo. Soifua, lauto o auna. Se Yuli, Hawaii, Albert na pea.
We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Yang ai merse, como fai aquilse, ekile ikai kai, falo mai la, milo 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 mai o, milo 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 mai o, kope 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 la apo, kope 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 la apo, milo 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 mai o. Milo, 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 mai o fakali, fakali. Say awa eke hype na le o kau kiki ama ngai alau her. Waso mai ama laka fear blur. Kasi lua kolu falima, keba ai kula vaya oe eke vinga. Vai ma inge ile api fallinga, ke mawa unga nge ile fikulima. Ai ula vale la shora mai ika, patau fai ake foi tonsa. Milo, 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 mai o. Milo, 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 mai o. Kope 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 la apo, kope 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 la apo. Oh ei lo mai lo fia pei oh oh te a umakua, oh te a umakua. Oh ei lo mai lo fia pei oh oh say oi fia pei a oh say awaya awaya. Milo 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 mai oh, milo 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 mai oh. Kope 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 la apo. Kope 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 la apo. Milo 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 mai o. Milo 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 mai o. Fakali, fakali. Se awa eke hype na le o kau. Milo mai, milo mai, milo mai. Kope mai, kope mai, kope mai. La apo, la apo, la apo. Oise, 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 oise. Limai lunga, limai lunga, limai lunga. Alese ki ia lima oi lalo. Fua fulele mai lau milo. I ole maa ua pai le ala. Fa ai e kuya ki oi malasa. Ngale o so ai o lo fa fa fa. Ele fa pinga le fai ngole mea. Slowly I shoot lava e o. Kosi a kinga mea ngai le o fikawi. Kuunge i loa ngai le o fikawi. Fa amule mole a le o fi. Awale fashia sumeli dori e. Le au nga. Sa o ai lo Jessica. E kinga ai se o lo umangebe. Milo 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 mai o. Milo 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 mai o. Kope 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 la apo. Kope 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 la apo. Oh ei lo mai lo fia pei oh oh te a umakua. Oh te a umakua. Oh ei lo mai lo fia pei oh oh say oi fia pei a oh say awaya awaya. Kiki ama ngai alau her. Waso mai ama laka fear blur. Kasi lua kolu falima, keba ai e kula vaya oe eke vinga. Vai ma inge ile api fallinga, ke mawa unga nge ile fikulima. Ai ula vale la shora mai ika, patau fai ake foi tonsa. Fa ai e kuya ki oi malasa, ngale o so ai o lo fa fa fa. Ele fa pinga le fai ngole mea, slowly I shoot lava e o. Kosi a kinga mea ngai le o fikawi, kuunge i loa ngai le o fikawi. Fa amule mole a le o fi, awale fashia sumeli dori e. Le au nga, sa o ai lo Jessica. E kinga ai se o lo umangebe. Milo 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 mai o. Milo 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 mai o. Kope 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 la apo. Kope 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 la apo. Milo 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 mai o. Milo 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 mai o. Fakali, fakali. Se awa eke hype na le o kawi. E ole nā whawhiwhianga mai ile te mai tai o tō whanga meke. Ia, salani e toi maripesa le nāli a tau sa vea, whamanuia tuai le aso soifua o lau tua whine. E ama Samoa atoa i tawhai whio le rarurangi. Le pesa kilisi masiwa si iti au. I se mea o se tūlanga mawalunga. Le mafuanga o le kilisi masi o le pepe o le whaolatanga. Yesu Keriso. Ia. Ma tātou atua i le ponati o le sātou. Tātou te whaafetai ai le taulanga ola. Na osi lo tātou li whaola mo oi mau mala au whaerenga i e kumoi. A talo whai a lene. Sia a talo whafoi i le uso i ha JS se Yulia Lii. Ia whapea foi i a le uso i a ta ele. To le pai ali i tele. A lo le soi fuamaduia. Ma lo whaafetai foi le mafuta mai. Ma lo mo ngā luenga le lei.
tāwalunga fo I Faiva I le aso atai au. Ia e palu le tātou ava. I le aso tōna I le tāno ava. Wale I atou se vea e te maua ai I le sao. Le ima se mea pio. E le mele na sau ni malau vea. Wala vea o le vea o le FBI. Sau lau vea o ma le pepa na le lafa mai I atau. Le atou au. Lea wa o le a sao le mea le te pisa I ne I atu le e pamali mongi. O whako lea. Se sa unga malau whaspipa. Ai whai mai. O ingo I o tangata I o mana nao. E siri atu le toa valu. O le HRPP wa mana nao. E wha malo loto I le e pamali mongi. Mai le tai ina. Vai le ulo lau vea. Leo sa wa mai e tau ele I o le kilisi masi ma le tausanga fau whai mai oi. Nau na uma le kilisi masi. Uma ma le tausanga fau. Wha ma vai loa. Masi awali ia. Wale mawhai. Ona la tutu. Na o le toa lua o I la ua. Manai nisi. E tali le pressure. Wa ma losi mai tele. Le fi nau mai o le malilie. Ma ua le toi talia ina le la ta inga o le hero pipi. Ua pei ana o I la. Ua fatu saula I. Te ala ve ala ngai ula kili. Te mai wawai o iai. O alo o whita tala yo. O tangolotu si lalo bai ngō tangata I o a. Te a vain, a mai ngala la. Ra mai le la o ai. Na sao le mele te wala au ai. Step down. Leave the HRPP in some good hands. Awa o le mawhai o nou tō tāpera ina seisi ta itai. E tu watu iai le sulu au lama e wha mumu ma ngā ipea I luma le vaenga wha upwhai. Wa toa uma mea I, wa toa lia uma mea I mea la wari I. Lea la wha longa tu nei. Le mai ngā rasi pepala. Ngā rasi pepala. Ioi. O I ngō tangata ia. O I ngō aia lena o wham. Na ua bātua. Ia I lato ua le malili. O sui au le tūlai o. Fatu. O whenga e la fia I penga o. O I lalo kōngua. O le ngō fōa le sia wali I ngā lai manga ngū a ama vivesi e ama tau. Faku. Ia. La u benga fai. O whamai. O ngō whama osi ri la lo I ngō tangata. Fatu mana ia te re. De le kele o e si au vea. Mai e tāte I. Whai mei whalongo tu o whapele tala isi awali. Whako I oi awali ia. Oi e ke, whamai o sui whai pule. Whai mei ua, e le mana nū le nā ua whama I te mai. Ma ua atangia mai ai. Whai mei ua whai le mea ta o le ultimatum. Vai I le rei o le ngangu o la uvea. Tako le ale bea, mai o le ultimatum. Kala nga be ka o le ultimate. Se au mai ngai ke au pe ke barbara. Whamai. O la ua tuu iai. Le I unga. O le taimi. Wao o mai. E te tau ai. E tā ua ai le meo le wha maa mai alo ia. Ai aua ne I pālota ina ese o lua ma le tofi o le teita inga. O le teita ima le whaileu tusi. O whaku, e wha maa lama wha le nei mai au kala. Ke sau e kala ngō mai wha FBI mai wha pēna. Wha mai loma. Whaksai ngā ngō mai. Wha mai wha pele tānia tala tangata I e whai. Wha mai the ultimatum is that they're telling Limongi and Tuila Epa to resign or step down quietly, respectfully, graciously, and with gracefulness. But so lem kai ele lo fakele ari or kirisi basi bar kausang fof mai le ambe ya lo kaumau. De wa la munu ia mai I le mele. Ia ngala ia ai mai. It's best for you too to step down quietly, respectfully, rather than being voted out unanimously or
you will be forced to get pushed. Aisole. Amakua maka ukia. Ola uwe FBI le mole na saune mole fasi. Mal fasi pepal na yani na na la auto sila la ye ma fa fonga ye I se me tu lai mai. Ye lo to e mamau. Yani na ya ale o fa ya tu nei. It's best there was our kalala. It's best to step down quietly, resign gracefully, rather than being forced to jump. O fela la o so ye. Dale maula lo se bele la kule ye. O being pushed no vinga ale. Fak also ale also o kulo kule la lum. Masi awali. Ya le nala. Sa o e fapi niki to ia I vau talo lava malole so vo mria va taile ma futa mai tango fie tu fole tato por klame. Ona taua lunga tuai lea o se vaivainga. E au ngā fo I e fautua I nai. Ma o se tu ua lalo. E ta oto atu I au tafa police prosecutors ma le latu lo ia o le atu la I e fina wina le mata upu leo le talo sanga le ungari I lea. O sa ia to le foa tongatuki. Ma li tea tongatuki to le foa. Le ungari. Mai Sydney, Australia ma la polkalame. O le mauta vi inga. Mauta Samoa vi inga le tu. Fatau tango le ta ufa le leile ngole. O le polkalame le. The case o le tau fa leanga matua inga e le fa vaia ale unga li mai Australia Sydney. Ma upu siri o le matanga e la lafo e atangi ai ia le va leo te tai o Samoa. Amata mai le fionga leo ma malu o le malo. Se ia o mai I le pale mia a o iai le te mai tai sa o fa pito o fiame. Se ia o mai I isi foi pule o le fast. Se ia o mai le sunga lauli le fongtalai iai ma I lato uma. O foi pule o le fast. Ma tangata lau tele. Se ia o I tangata whaasalalau. E pei o na mafua ai o na tau ave. E le vaenga o leo leo. Le mata upu o tangata lau tele a fia ai. Ma le tangi a le tofa I le vai malai ia asiata pio vauliko falemalu. Now, the application from this couple tawalatu yalaloya au te talitonu pe a fai ini vaenga ole finaunga fale tula fono au te matuai lo le lei ale mea la finau mai ai ia le vaenga lea o ta va longo foi I le tele o mea nei o variation bail conditions arguments mamlama le iai mai o le winga le upule na le variation of bail conditions o le fetu na ina o ai inga wa umo na fata oto mai ma au lape o le tula fono e tau fia ai ia le ungari I le Samoa mua o le tau fia surrender of their travel documents to the authorities. Lua ia saini I le ofisa tolu ia no nofo I pe I Samoa. Se ia tau manu le mata upu se teibi mai loa ai le aso o le asu isu I nai mo lianga o le tau wha leanga. O lo ula telu tanunga. O le bele mana o yele ungari ile. It's for the Samoan courts to allow them to leave Samoa to await their trial date
is now set for 2026. Ia lopo mati po me po ai le masina. Ai o le o tu u le tausanga fau lua fe lua se ful maleona. Wawai atu le ulungari. Ai e mole manga vai I le mea lea. Ua tau fiofi e iai la ule ua tolu Faiva ia sunei. O tau fiofi e pe yo. Ma ua amata fu ina tango atu le tango a alusa o la lua pu le tanga. O le lava vafu I tangata la e sa la tu lango mai iai I Australia mai si atunu. Ka la sanga la fo atu ana tu pe o le na lava e. Tu mau ngai lava I na le tau fiofi ai. Now, the courts of Samoa has the discretion to do so and to allow them to leave the jurisdiction of Samoa. Well, te malama I whina ia. O le upo leo jurisdiction e, o le malusi anga o se whaamsinonga e tau fia ma whaatino ai, le sua ina o se mata upo tau le whaamsinonga, I to tonu po whele atunu, a o le afo I le tu tino le whaamsinonga e lotea. Whether it's district court, po o le whaamsinonga whai tu malo, or whether it's a Supreme Court, or the Court of Appeal, whaamsinonga mawalunga, ma whaamsinonga o tālo sanga to ilo apili. Na o le whaamsinonga lava la. Yala o te wawai atu ai. Wa na o le whaamsinonga lava. E ai lona malosi anga e mawhai e o na. Tatala no tanga I o le malosi. Ai tu usa o loto ai la e o. A wau te lo le lei. Wole la vale ngari le ngofo inge. Ai le leila ua, o lai to o lua. A whonga lei mai ai ia. Nau e whionga le komisina o leo lo tau a veina le ngā luenga lau sunga le atau. Ma le police prosecutors at this point, whatasi ai ma le lo ia a leo lo o lātou tau a veina le mata upu lea I le aso a tahe au. E te tau ai o na whaamalia ina le whaamsinonga Samoa. Ini aia inga e loa ai. E whaamaone leo ngali ina nei wa leo o whea tu sa o le mea moni. O le application le whai leo ngali I le ma le talo sanga. Se I tu ua Samoa mo e se maso sola atu. E le whaamaone. E tala pepelo. O le atu ngā lea. Wawhai no mai ma le whaamoe moe. No mai mua le whainga palota. O atu uma media ia. Tau te whaafonga so o lava o tala noa ia. O atu uma media ia ale HRPP la tau te langolango ina. Ma le whaamoe moe whapea. E suipi atoa. Ia tu le epa ma le HRPP le whainga palota. Lua felos folu ma le lima I le masino o kuso. Ai atu ea. E koko la isa. E koko la isa am. Kokolo solo, whekolofi solo, o le lopo vea o sulu solo ai. Wa mā nge ia whi. Now, they don't have the power, except the court that has the power to remove that jurisdiction. Nela o whetu ai. Le mea moni le nā I lau whionga le atou a whamasanga ma le prosecutors a leo. Ma le lo ia leo. E te tau na matua te ena ne tāru sanga le nei. Ma o tala doa foi, o tala doa e whai masui o tangata lau tele. Wa le la vava. Wha alongo ma wha fafonga. Ia mionga. Tu whanua le mi ngau le wha alo pala lau vale. Lau le ai valea. La o mai ma mea leanga I tangata o le atunu. Ai mai se ona te tai. Ma tangata lau tele. Wa bea le sao le tonga o le social media. Wa wha ngā se ai. E leo ngā li I lea. Wa fo I popoto e pepelo. Ma o le ngia tangata. E o lava I le wha msinonga leo te whai atu ene. Lea la uto e whai atu. Le mea moni le tāro sanga le nei. E ui ala uta oto le wha msinonga. Ai ma whai ala uta utala ui la ua mi o tonu. Ma lo uta li tonunga.
e te tau na lapta I ai I tangata. Mai leifo se mea sui ai. It wouldn't change the course of justice in terms of explaining my qualified opinion as understanding about these bail conditions because I was once there. Yes, I have listened to a lot of arguments of some other people too that applied the same principles. The application for variation of conditions of bail. Now listen carefully. O leo ngari I le dei o le teimi ai. E tu ufau o tuai o le au. E le to e fo I mai I Samoa. They won't return to stand trial and face charges against them. They will abscond. Abscond. They will run away. They will hide. Australia is a continent, is a huge land mass continent. One day you're here, the next day, Waisola Tasmania, one day, Waisola Kalkuli. Waisola, sola, leo ngalina. Ele toi fo I mai Samoa. Tatu wopese yavatu la analysis. My personal analysis to the end and the conclusion of my analysis. Yamana tu le yale mele nei. Na fai fo I tu la epa. Isi alo le tunu. Na fai a king fai popo. Le ai matselofa. Na loka I lava I Samoa king fai popo se I o lava ina ave le fai pui pui. Na te ai lava king fai popo malona to lua malana whanau pele. Ona le malosi o le tulafono na fai I le malusi anga o tu le apa. Na umai ai ia si tama. Lua. Na fai fo I tu le epa ma le hero pipi. Ma leo sa ia I le nawa I tau. I le oso ia lei atau a tala paunga. Na le mena tupu. La le wa te ai fo I le na uso. Ma tau fiofi e pe sa mo masiona to lua. Wa te amalon to lua I Australia. Tia I e masiana whanau. Talo fai. Ia. I le matau tia o nei mea. Ma o tonu fo I la, I le finaunga le finau tuai nei, ia lo leo lo tu moi. Wa o te lo le ia toi na finaunga ia. Whapea fo I. Ia, mana tua le upule masande o whaia. Presume innocence until proven guilty in the court of law. Whapea fo I. Pole a lava le umi ai e le o wha maunia mo lianga le ungari ilia. Na ona tau fiu fia. With having conditions of their bail. Yes, everybody is innocent until proven guilty in the court of law. But ole mele o te fina o tuai. E te tau o le tau fila ngari. Le awhai na whaila isi alo I o Samoa. La le mea rau tau fina o nei. Whaile whateita inga, those principles have also set the precedents of this kind of case. Wa o mana whaatulanga mai le ungal whaamsinonga I le nā mea ia king whai popo. Ma le sunga ia le atau a tala paunga. Da la le me le mwhai ona whaonga mai. Whinaunga nā ele I manuia. E te tau e ona tā fiofi le unga li ili nei. Because of the greatest flight risk. Nā le wingo le tala le nā. Tali tonu le atau o savea. E le toi fo I mai. So sola toi a mao atu ai lava matali e mau sino mai. Tu lau whaafonga le atano. I le whaam sinonga ma leo a Samoa, ma le atunu o Samoa. Tali e... O to vai fo I siva I lumo le camera. Ai wawa ai atu ai. E whalua lua I mai lisi fai pule... si ni o le mautafono ma le palemene, le sunga le mongi.
E whērua lua I mei peise escort, ma se bodyguard. Ai o le whaipule sinia. Wa ono e pe fitu ana pae inga le mautawhanu ma le parlemene. A le tau muli ai lava. Ne nei whaipule o le sui o le mauta. E alu e pui. Mea valea le ungari I le whai. E fia I ai. And that's why you see him around them, the couple, escorting them and being around them, offering support, rendering support, which means that he supports and loves what these people and these thugs do. Is what? Defaming our leaders and also degrading our leaders without any reason, any reasonable doubt. Le mea nana tupu. Te ai lava king fai popo ma siona to lua ma siana whanau. Te al tamo le ataua. Tala paunga ma siona to lua ma siana whanau. Ne foi la wa ta fia I lava ia tala paunga ia I Samoa. O leo ngari lea, o sa ia malitia tonga tuki tolefa. E ui lava ina ua molia. A lea lava I mafuta. E to alua la ua o le iai I totonu o lau ele o Samoa. Fatasi I le taimia tasi, mau popo o le la sotanga, faa leo ngari. Au nei tamai nao mai. Na mai atia ila to te tolua I Australia. So what difference does it make, for argument's sake, on this couple to be treated like this, with favoritism, but they have each other as a couple there. As a couple o se ungari, o lea lawe mapopo ila mafutanga whale ungari. E fo I o la sotanga fo I o la ainga I Samoa. Ai a whafunga mai. Police prosecutors, you are now standing on behalf, representing the people and the general public of Samoa. Whai o tau masui o tangata uma, tangata anu o Samoa. O tai o Samoa se I o lava. Mai se ua mamalu mamawa runga tele se I o se tamaititi whato a whanau na po. Tangata lau tele uma. Now I'm saying that police prosecutors and the police lawyers, you are making a huge, big mistake of allowing the Samoan court's jurisdiction to allow these people to return to Australia. Please remember, you are defending the public interest of the whole of Samoa in this case. Wani aveala matanga luenga o leo ma matanga luenga o whaamsinonga a Samoa ma mea ula leo ngari ida. They are a huge flight risk. Now let me open it down. They will abscond. E o atu mao ai lava masosola e le toyo mai e le mi ngau I le whaamsinonga a Samoa. O sau whina ungalina ia. Mau umawhawhonga. My personal qualified opinion as having experience of listening to these kind of arguments in the past. They will not return. They will not return to answer the charges against them. Ele toi fo I mai e toi tali atu le whaamsinonga ini mōli anga whaasanga ia. I believe and confirm that there are new other charges already being filed last week on Thursday or Friday. Na wei mōli anga whaapopo le na woman whai. La sang the fai like fair, a le na wo whaapopo atu isi mōli anga, I lunga o isi mōli anga, a o mōli anga fo.
Lala now te whai atuan. The precedents have already been set. For argument's sake, mo whidanga whale tula whono lan tāpu lele o mana whai le mele le unga ia king whai popo mai fo ma talapang. Why not use those principles as the guidelines for argument's sake in this case? And those principles that applied in the case of Saya and Litia. It's already there. I want to see that to Mike. O ai isi e afisi masapai. A o ai nisi e whengau iai. Mas wha sava vali i tānu malala. So in terms of favoritism, there's a huge argument that the police, prosecutors may present in this matter. Na uto onisi nei o whinaunga wholele whale tūla whono o te Fia tu inato fo le le so soni fo I pe na ona ta oto atu o ulangona I e au tafa. O fionga I leo le atu la I e te ele mata upu lea. I le wham sinonga lea so tai au. E ufo leo ngari I le. E o tu so o I Samoa ma ia so tanga I tangata o ainga I Samoa. Ale mea moni ai leo ngari I ne le tai kea I le. I le wha msidonga Samoa, ma tū la whono Samoa. Sa la lango tele ma wha moe I whainga wha polokiki ma le malo si ango tūle e pa mele I chapipi. E pui ai I la ua, o le fuole na o lo tūwa ai. Ia e peise tamai titi le whaipule e whērua I lava limungi la tōu iai. Tau muri e wa ai ma escort ma pui, ia, leo ngā li nei. Tua ngā malo si angal na lena ma whawhau ngā li nei. E o iai. Pe ofo I so sola. Mo lesi lima tausanga. Se I whatalitali I toe tula I maile herbal pipi. I se si whai ngā malo whato a toe a ngā I mai fo ila ia lea. O lea ua malo. Ia le pati whai na lato uo e tu lei. Na ia manu malo. Awa le I tau valea ina. Ia le wham sinonga, ma le matanga ruenga. Ioi. E le wawaila le whewhewa ia la wali ia ma lātou langlango ina. Ele ngā te atu le epa, li mondi, mai lātou o lo langlango ina leo ngali. Ile nei whai ile upu wha peritania fo lea. Peise upu poto ma se muanga ngana. Birds of the same feather flock together and fly together. O manu whelelei umalawa e lanu fatas. E whewhewa I fatas. E whemio I fatas. E fui fatas. E whelelei fatas I fo. Now you see, ladies and gentlemen. Le lanu e hei tangata nei. O le teimi lava e o e se atuele ngā line nei. E le toi fo I mai. So sola bala lafi solo. E fiu e toi sue. E fiu fo I e whao ngā I le international law of being able to indict somebody from the jurisdiction of the Commonwealth. Ia tunu o le sotanga o malo o fatas. I le tula fono wha malo. E mawhaiona mai wha paunta. Ia stangata mai sisi atunu e mai nei. E tu o tali ilo na wha msidonga mani mori anga na wha e iai. E le mawhai. Wa fiu a sui. O lai eli mai ngai o kia o kuli. O na taunu o mai lea o no le tātou taimi. My personal conclusion and also a personal analysis on this case accordingly
to my own experiences and information available by watching some of the court cases and also being part of the same process many years ago and watching others. They are a flight risk. The couple will abscond. The couple will continue to reoffend. Ma whāwau ai fo i o le toe soli le tūlafono I lunga o le isi soli tūlafono, le mea o le soli tūlafono la vaitasi, reoffending over and over again. The couple will also tamper with evidence and witnesses. E ofo e whaaleanga. Ia kilipi ma meo isi o tangata o le amoli mau. Te tau na safeguard evidences papena fo I e moli mau le mata upul nei whaasanga I le ungari I leo. Leo fo te wawai atu iai. The couple have also demonstrated no respect and disregard for the law of Samoa on people and civil society of Samoa. Hence, that is the reason why they continue and consistently, repetitively, in repetition of their actions. And that's why, until now, members of the public have decided to do something. They've had enough. And they said enough is enough. Walawa, la fai fea, masanga fai fea le tu whanua ma le mawhawhau. Ile mamalu sa boma na tu la whono lo lima te ita inai. Ma whaaloalo I te ita yo le atunu ua maise tangata lau tele o Samoa. O le taltonunga moni a leo te loi leo ngali ile. They must have thought to themselves that they are untouchable. They are the law, they are the rules, they are the regulations. Nobody can touch them. I say, they think that they are protected by some forces. Manatu olopuipuia ila ua mamalutia masanga lemo. But they also think that they are invincible. Manatu fo lele. Ola ua e fai mea maaneta fo lele whataula itu. E papa ia tu e nimo lo manbea. You see me now, you can't see me next. Disappear, invincible. E le mawhai fo i le tula whono apatu iai. E tutu ape o le pese fo le fai ape sa nimo. Tutu ape sa nimo ke awangimo. And they also think, that they are immune from prosecution. E te lele malosi angai le mawhaiai. O na whaasala ina mamoli e se tu la whono, ma taunu u se taunu unga e whaasalai. Au me tā ua nei o te fia manatu e te tau o le o iei lau tala noa le pōle nei. And these are the important issues that I want to raise with the prosecution as well as the courts. The court must consider the high profile and public interest in this case, and mostly important the public must be protected from such people as these couple. Te le ia ole mana onga o le tunu ina ia wawa ai ia whaisea o onga o le ungali inei. To ensure
that hated speech in ia mauti noa, langa leu ngali le au ntal noa e tala noa e whatupu leita. Hated speech. E tala noa e whaasese ma whaaleanga stangata. Defamatory comments. Unfounded. Ne whaavaya ma le whaamaunia. And then, of course, character assassination. Fasio tio le tamali anga le tangata. All of this, me umana le no lawinatu. They have no place at all in Samoa's civil society. Nei mase no fuanga, mase vaenga o le vandu no for Samoa e ta oto ai ia i tu ai ngā tangata whapenei lātou te whatupu le whaafe ino ai e le ngata na sau le tu spai au le fo i tātou talanoa i ai le tulafono. Hated speech o tala e whai e tupu ai le ita ma whaaleanga i tangata e o oi lava i na masaa le toto. Assault and bloodshed could be possibly the outcome of such people like this and the despicable manners and behavior as such. These are my final recommendations. O manatula ia whapea. Mua. Ia matuate ena lava le apili lea e o ese Samoa. Ia matuate ena. Lua, a whai e talia ina la le tālusanga e tu ua Samoa. O mawhauwhaunga la nei I mea te tau o na whai leo ngari I le nei. Le mea monia. A whaila o lea la man malole ngali I la whinaunga whale tula whono o ese ai. Wale mwhai ona te ena le tālusanga. Ma ia no nofo pe Samoa. Then, o le mea la mana tuele I ata o savea. Te taulona whaatulanga mai la. Ai a inga ma ulape o le mea lea. Set a bond of 10,000 or 15,000 each. Ta I se fulu lima afe. Ia le tupe te tauna tutongi e le tangata e tō tase o leo ngāri ila. Nano winga se fulu afe aisea. O le bond lea. E mauti no ai. O le ata ofi. E se trust fund ale malopo le whamsinonga. E guarantee ai le o ma le toi fo I mai. E tali o la morianga. Ai te tau o na tāle whaa. I le afiafi a tae o le asfarile pe a whai o te ena I la ia leo le tālusanga. Ua manu mā lole ngāri I o. Ia no la ia leo. Ai setlo ina ma le pondel whamsinonga. Ta I se fulu afe o le ta I se fulu I mawha whaila e ta I se fulu afe le tangata o leo ngāri. I le o luas fulu afe tauna tongi ali taina le wha e tapuni ai ia whamsinonga ma ofisa o whamsinonga. A whai e ta I se fulu I mafe, tolu se fulu afe tau. Ia ua mana ia le na o le bond le na. E o su e mai le te mil nātu tongi ali taina le wha. A le e taina le wha. E le ia tosolo I taunu malala. Se maua la bond I leva yasu. Po le alawa le asu e maua mai ele bond. A la ua loka I taunu malala. Se maua mai ia o la. Tu saulo to lola ia leo. Lena. The bond that each will receive reflects the seriousness of the court's decision of the flight risk of this couple. Ale o le nafoi. Le ua maua la bond fo le ua tongi ta isfuru afe po le ta isuli mafele ale tangata leo ngali. Le vase me te tongi fo le pase se o le o se leo e o ma ave escota tu leo ngali. Moe vai
se fai fe au fo le fa maoni mai o po se patele po se pikopo o se fai fe au mai oi i Sydney e o ia le aso sa fai le la fa bentunga ma saini ai saini le aso to nai to saini le sa ile lotu o lava le fo ile de fai fe au le na fo le fa pe au. You know, pastoral care, a nomination from the courts. Na lui se leo fole le momoli o le ngali le mo vai se fai fe au e o ye fa wa variation of the bail conditions in a motino o lai fa ma ale o le nalo fai fe so tavale o Canberra lai le tato le lau mua le tato official consula ina po le hai komisi po le ampasa vai po ngisi o suyo Samoa e o e ngai sengi ai fatto e foi po se officials consula po se officials ampasa po se officials hai komisi o au tele lo po ye si dai e Sydney Australia o se suyo le malo e loila ele o le fa maoni le ngali le se o le tausanga po le ale taimi wa fatu ngaina mo le toi tu la I lumo le fam sinonga lo fa mai le tua ba lo tusa so tanto madvia nai motunga afale na le yesu o tala e winga yo tatu tangata malato wa mionga malato me na fight those are the stories of our people today. I manuia tele le nei a fia whamangalo se leo leo au na tātou whailoa I le tāwalunga o Faiva. O le ngā Gagaifo Faiva o Samoa I le aso a tae au. Whamangalo se leo leo au na nei, whafo I mai upo le a taua. Tātou whailoa I le aso a tae au, taimi masani, le no whanga masani, ia manuia tele malolongo le nei po. Tali ngā sua, maosi ngā taulanga I le atua. A afu ele ia afu o le atua, ala wha I fōlingo le atua I le aso a tae au. O te tu ua utau, I se tasi o pese le a taua se vea, wa wha ingoi la. Leu soe sa wia, o na ua pau o se mea, ua au maua. Lo tau au lea, e te wha lango mai iai. Lo fatele mo oe, Samoa I so o se tu, o le lalulangi o lo wha fonga mai ai. O penga ta whai langi, ta mamtina mātutua le au whai ngā ruenga le atua, a le atua I whata whai taulanga. Te tai o le tātou. O tātou ainga I lau whanua me le pele o le atanu pele I Samoa. Sai fua mai Emanuia. O fitilo na muenga, o tō whai, paloi mata. Fitilo fai solo, wa le tau ai lona loto. Eu soe sauia, o le vai nulea e te tau mawhaina. Papu mai le pauno, le whaamalu lea mua e laina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua au mawaina. Whaalango mai, I lo utau au e te mapua. Lango na le fia ai, se fulu se nese I whaalawai. A o se ato whalu, pela vai o se papa mafu. Amu ia la salo, wa file mulo na masam no sano. Se ia lo famai, o lo uola wale mawhai. Eu soe sauia, o le vai nulea e te tau mawhaina. Papu mai le pauno, le whaamalu lea ua e laina. Ia whaamalu